Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Yeah, man. Reggae music. Aoauli band. Dr. Room Production. Molly Philippa style. Humana. Here we go, reggae style. Let's go.
ua matala tala ua malepe lepe le so'otanga o lea ua tatala ua matala tala ua malepe lepe le so'otanga 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alawa se antulava wan chile radio Samoa le vaingo la wolia lo se fulu male 5 minuto bote ai nei se fulu male lua fenga ila tudo vai ainga fenga mano longa o le fo ya se lua le se lus fulu male fitu le ma sino me lua fe lo lima fa tinga tu ile fenga ila no li yang al bana au tanga vai tipi au tanga vai ma tu tala pe o sa e fa funga tu yang le fo ya woli ya o disi tala mai lo tu o tu no i Samoa. Elengan te leo telenga yan te telen to mafuta mai li tu lai va se li me fo stimuli ma wanto le tanto fa tjai to ono se manu po Fofogamua ile programa la Aoauli ma Fofogamua ile ni fo i vaenga la Aoauli aile i se antu inicio vaenga pe ona masaria i tanto programa fa tia o te fia o le wa ma wala va do ai tele no antu foi ile fionga ile loli yang al banda au tanga vaia tu vao tipi au tanga vai ala sui o le tātu wala leo o le maua mai ai ia le tala tonu lava i le tulanga i pi o le iai ia le whaanta ampe ai leo le pāle mene o Samoa i lana i unga fono i le tai awana le la ia whaantala vantu lau whionga i le anoli ingal malmana ma lo le whio le whaiva ia ma lo fule on se mai le niva ingo le awut Fofogamua pe o masangi ai le suafa se o man o ka uka ki o mai savai eu lea fatalo fatu i le fterenga ia tonu oni whawhantala voi e tu manu vao o lea na sauilunga o le waia mo so oi ni tau mate matenga e pe i ona iai ia le toe tawa o fia i leo le pāle mene o Samoa i lana fono e talano ainai ma so ala upule ai le talo le tupe lua afe lua lima lua afe lua ono ia ai sa manu fo i le tala e whapea e ono tupu ai le mea tonu a lewa tupu i le tai awana lila. Ia si au mia sofi ngano fofola mia ia sofi ngano le diva ingo le Aoauli a ngalbalban. O le tonu a mo i matou o le na usu e whainga luenga a lewa te i atu. Ua sau le tātou tala i le diva ingo le Aoauli. Ua ta apele pāle mene o Samoa. Whaftai, ia o te loa e leo tue pōpala e na matamare tau sanga nei ko tātou maua whaamtalanga fo i mai tawar manga le pāle mene i tūlanga sa iai, ko iai le lo te whale o vanga whai o lo tū le malo, ia mwhape nao na whaelo ai al te mai te i pāle mia. O le lafo le whātua tuaina, e ave se ai le pūlenga le malo, ia maritaro le tupe pe a le taria ma te ena. Le ala ua ata mai le fontanga o le masino me, mo le tala o le tupe lea muli o le pae ingo i nei. Ia ua te ena ua lea ua avatu ia le lafo foi. Na whatu ina le minstau tupe whatatia ai ia le tula fono tau whaofi o le whatau ino tupe lua onu o lima lua onu. E avano ai le tala o le tupe na avatu. Ia au lea ua au mai ia le tali e le ai e le talia. Le lana wha ino e doa ia le paruta lea tau walau lea au mai le wha inga. Tau sfufa e te ena le tu ina atu le tala o le tupe. Ia sfuru ono e langolangoina. Ia mau tūlanga masani e muni e fo le saunoanga le fonftai lea sa ta o toma o pe el mot. Ina stimbu mua lea alvaru lua fo ina tūlai mai ai le tūlanga le te ena e le tala o le tupe e le whainga maro le nama i teimi ma te fo i lea tunu e whainga palota. Ia e pe leanga ua fast food tau sanga o whaisi umi. Whaisi umi o le pai ino fo ima le pūlenga malo sa i ai le banga wha upu whai e puipuia ia tamu tangata e le i toi tupu ase me whapea. Ko lea la whatoa tupu. Ina ko iei visu ia ingo pūlenga maloma se e mai le
tu le tu sa mo tas ai te fai tu se man ana le ai nga singa se fa lo te fai le banga fa o fai ko fa tu le tu sa mo tas fa te ne ya o arua ia le pulenga o malo se ia te watu le fai un or pa ingal nei ia o le foi le bona to fo ala mea ia na fo nga singa se ia le o to mai tu langa le wei nei ia le wa langolango e la Aouli ma le lua sefulu o faipule ia le lafo a le ituagai te enai le talatupe I le maita wantu fui le vote of no confidence le wha lua o na whaia e pe o na wha tumaia le lafona e le vaenga wha whaia le HRPP ia o na wha tumaia e le vaenga le fast e pe e fōlinga e taifa pe nā le lafo le na whaia na le la ngalbola mana e mwhio na wha marino le tulang ia wa tu ai se situ ia fai ele itali e le wha lua mua ia le ala pe wa mawantu i le tano le tupe fui le lua le wha tutoin au ia o le tulaga foi na sa o le vui sa te le foi manatu fa'avia fai ua lua lafo le fa'atutuaina e te ena i le italia la sa fa'atutuaina le palemia ma lana pulega ia i le taulana toe tupu se mea tasi e fa'apea a o lea lau atu lo le talo o le tupe ia le lau fato'a taunu'u ai ia aua e pea ona silafia ina ua le saofia le taumafaiga la Aouli ma le isi vaega to'atele o faipule o le fa'atuatua i le atua sa mo ua tasi i le lafo le fa'atuatuaina ia fa'apena foi le taumafaiga le taʻitaʻi o le ituagai ia auā ana lagolago mai le isi tu i le taʻitaʻi o le ituagai ia ua leva na fa'atape le palemene peitaʻi e le tulaga lanai ai ia lea la fato'a tutu fa'atasi ina ua avatu le talo o le tupe le lik malo fa ta lua ni vaenga sam no le fionga te mai tai pa le mia le tai ona le la e ono to ai le fa le follow foi le po le muli tai i tai ya la le tu la fono le o fainga pa lota le na ia sam no ia fa pe e o le tu la fono masan ia a fa ta apele pa le mene tolu masina lo no winga ale o le fai unga o kusola amantanga o se tema pita ia o le to mua e le o tai o na lava i le pasene o ilatou o lo o wale si tala i lo la palo tai tu malo fa palo tai limas fun man tasile i tono le tatu tru i le maita wantu vo i le samdanga le fionga le mai tai pale mia o lo o ia fa pe mai tolu sfulu pasene se tasi i tu malo tele ia ai na o le limas fulu pasene ai an tau fa i tu malo umo Samoa na o le limas fulu ma le lua pasene la so langona i lentu langa ngalman o te loro e tasi le vanga taua na fea e le finangalo foi o le palemia o no le fanga solo nga luenga le komisi foi o whainga palota e le stala i tu malo sila fia foi Fofogamua po lo te lenga se umano o swinga ia na whainga pasi e tu la fono whainga palota leo watoe a foi leo watoe le stala ma ia i tu malo lono winga o leo toe whaonga ina le stala le sai o toi le stala o marona winga tu sa lava pe o mana le stala e toi le stala lava ile ngā runga le whaindai o le si ngā te leo ngā runga le whaingai ma le komisina ma le ofisa o whainga palota i le tau whaio ngā runga lea o leo te iloa i di poti sa au mai e tau na o atu lea whainga o tangata palota i se whai numero sa lau sfufitu afe ia a fuala ia o lea whatoa o le 5% ia le au te lenga atoa le stala i tumalo. Ia manisho i tumalo, te tele lea nā te tausu pasene le wo e le stala tangata palot. Lona winga, tasile nā bala u te loa le a whaatua tua iai se aso e whai ai le whai ngā whiwhiringa. Se tau wha mai a le ngā runga re komisina ma le ofisa whai ngā palota. A wai ta ua ia tangata nei e whai le whiwhiringa. Mali. E le ta ua, e le tau fua nā whaatua pe lau ina le whai ngā le palota. Ia o lea ia le tūlanga lea le tere ni tangata ua le stelatu. O le lua o vaenga na sauno, le whiokale tu mai tai pale mia fo i le leo no toa i le wha tino ina le tono le tolu masina. O lea na i sauno manino i le tae o na le lai wha pea. Na tapena antu vaenga i lua o le paketi e le malo e peo le le temple o le paketi mua leo le lua afe lua lima lua afe lua ono. Ia, ma le paketi fo i lele, nae e te lelo si la fia i le vai ina leo o paketi. Pe an tupu la se mea pe yo le mea leo tupu mai nei.
ua whaanta ape ai le palemene na sauna ai le whionga le tawai tai palemia. 25% o le paketi atoa le tau au whai. Ia lea o le a whaanga yoi ai ia ngā lue ngā le malo. Ia wai le whaapea anta ape le palemene na malo lo ai leo ngā lue ngā le malo. Ia na o le tolu masina le whaanganga iai le 25% lea o le tau au whai o le paketi atoa ngalwalmat. Ia o te loa wa e sila fia foi se o manu. O le tūlanga ia masani ai tausanga whaal tupe. E ese le tala autua le tupe. Ese le tala whao popo le tupe. Le supplementary. Mani ele, mani. Supplementary la e watu ai no meo a foi. Fufuanga tau tupe foi le tau wha mai ai singa ruenga. O le si tausanga whaal tupe le sa whanga solo. E fua foi le wa. O mai a se reni po lai mana o mia teren se reni o nisio fufuanga tau ngā runga tau lanto e watu i le pare mene fufuanga tau tupe e pasi aina i a wha umai ngā runga na a te loa o le ngānganga na o le whamani nonga fo o le fina ngālo o le te tai o le mālo i te mai te pare mia ia le ala ua le wā a fua iai tusa le i furasia le tala autua le tupe ma le tala wha popo o le ana a watu fo le tūla folu tau wha aufie e whaawhia tuentora tupe e te ena mai. E le i loa lai tātou po afu fuanga lai le tala le tupe murimuri lea. Awa le forsia le mewhana le sa fina ua le te tei le malo. Pe afua i ei tala whaso pito i o tūlanga masani i tātou parmene. E whatao tau turoa le tūla funtau whaawhia tala whatau tupe. Whatūlo ma le lafo i le tuangai. Te enai le afo i le tala tupe. Al tūlanga la le i ei. Sa whapea e a watu le tala le tupe se i fofola tupea le whawhanua o le tala autua le tupe. I ona sila le i o le pale mene no whai eire lato whai unga maso lato finangalo i le talia mara te ena. Ai reo tūlanga la lena i e. Tūsana ana a watu ar tūla whuntau whaawhia watu ai. Tō te ena mai eire i forsia le tala le tupe. Tātou te reo i loho i lato o afu whanga le tono le tala le tupe. Ai au te ilo, ono le la a whai nei e. O mai le fina ngalo le al malo e whaide polo i ngai whaatape aloa i aile pāle mene. I ona tau avere te mai te pāle mia malana kāpeneta o le malo tausi por kia teiga government. E i fui lala tau marsianga e pei ala o lalo le ai ngol whaavai le u noa le iei. E ia ia e ngā rua whaatasi ma le al malo. Po an fufuanga tau tupe foi le whaatino. E ngā rua whaatasi la ma le al malo e. Hei pei fore mele na tupu mai wale usur fono le tūlanga masani a me. Ina o umar pālo te luoru tasi. Awa tauna whata oto le tala le tupe mo fufuanga le tala le tupe. Ia le voi la sa whaonga ia i ngol tula whono na. Sa mai eire i o ngala o malo i fufuanga. Voi ia tau tupe. Whaalu i se leni i whaonga i fufuanga. O lai fia whaatino na umana o mia tupe. Malo wha, tai malo sau noa ngalwala mana. O le fesili voi lele i le vau tustana. E iei nisi o manu malo e nisi o whaia ina i le whai unga lewa whaanta ape i le pāle mene i le so. O le atonu le nganga o lau fesili punga bua. O le uinga o lau fesili fo i lele i suia whai pule o le pāle mene. E iei nisi o manu malo e iei nisi o whaia ina mai le whaanta ape i le o le pāle mene i le so. O te iloa, a e tele noa lo e tūlanga le po e whai ina po o iua manu malo. O na e tiro le la amatanga o le pai inga le nei. I le whai ngā malo al whātua tua i le tua sa mo o tasi mga ruenga sa lātu whāta oto. Ina ia whātino. Ia lea na kwale atu lo le whai ngā malo a matana whaanga solo le whāta oto ina o fuafuanga. Peila o le polo keti tele a lea o le miliona tā la mo e tu malo. O lea lau a mautino atu nei na ua te ena mai le taro le tupe lea watu e le wha umbanga o le polo keti lea miliona. O le talia. Lona winga. Nā whātau sanga nā whamiliona re la tuwha i tūmalo. Nā winga la wale se miliona o tasina tūlanga i lau telitonunga. Wale tau waise ai. O i la tau na whaia le fuafuanga lea. Tere fo isi polo ke tia sa fuafua. Ia leu te wai atu wale tau lau o le wha moe. Ia i fwoi tūla fono ia sa wha moe wha mai api o le tūla fono lea teu o le wha vai i le 10% o na fōta mai ta. Ia lea wale whaia se whai unga iai. O le teutonga foi o tūla fono whai ngā palota. E toi whātūla i mei nisi o tū malo ia sa ave se i le vai ngā wai nei tū malo palo. O le tau nuu foi. O le tūlanga foi sa fuafua ina ia whātino ai le palota mai whafo tātū tangata. O le onopia i ai mālalai. O le tino mai foi.
O laula tiro le wa ia wa sa mai ia le amatanga. Pe ai Fofogamua I sauruanga fo'i. E tai. E whaatino fuafuanga uma nei mo le manui o tangata se ia mai a le 5 tausanga. Ia le la ua vai atu nei, wa le uma 5 tausanga. A le la ua motusia I ma ua le whaataunuina. Ia la tātou tālia dupe o mau le si whai ngā whiriwhiringa le tuno. Pe to e pale mai la tau na e ana forfolanga nei, ia ma fuafuanga nei, ia wha mai, ma ia whaatino. Awa ina foi. E fua iai, e whai ngā whiriwhiringa le tangata. Malo fa tangia ngal balbana lele o lela wa fa ta apnei ele ialo ie pe yona tantu talia ya semalelenga mai le malo tantu malo ai o lisia ofisili isu ya foi pule yo fa ta apnei o le tantu pale me ise mai el kapineta le malo tausi le temilene o le temi e mutai le mo la tu tongi foi lele ya mai le temi o lena fa ta apnei le pale me le tai ona lila Se vanga na lava wa mai le oro ino fo I mai le ona malo wa alo I ai le fata ape no parliament. Ia ma fa ilo ai le aso tonu le fata ape. Ia ona muta le ina fa mlianga tonu sui fai pule o malava. Ia o el fong fetalai. Se vanga na le parlimia ma minister cabinet le fai na malo tausi. E fa wa na maua la tu fa mlianga fe I ta vale malo. Se ilo nga fo ila e o tua ina mai ale le palo tale la so ai. Ia matatu molmawina po ai ole apale atu e tau ave leisi 5 tausanga o le pulenga le malo ia ona whaamutai le ina Leli malo fa tai o le ala leisi la sanga le ole anga ia tune ia vaenga fa upu fai le tono le tantu o tru o le temine wan tangna makwa sawa a wole toi tau fia mo meo fa tausina mo le whainga palo tale lu ni ia tu laka na wa o le silai tu wa le wa la fata apel palmene ia o le foi la wa o le bana o man ia tala vo I le matangi o la wa ia le bana fa upu fai ale tamai tai palmia mala na kapineta wa tapena Mari ai fain ta lava na fa ilo na te mi le sa ia pe ia le pa ia inga sfupitu a wa o ia inga malus tele ia inga tu la tu mau male fainga palo na fia ilo se tala fa ni ai o le o ia lo pati fo le o ia ava no me fo ai to fo I fel palo tele kit o le la foto a mata tala ino tanga o le ata to mata tu ia po le se te ni le a fa ilo mai ai le pati fa o fo le o ta pena e mai te pale mia ma mista foi po sui foi pule le lo tono la na pule nga fa ton ia le afina wa ia la to lo fo I le palo te tele la so ai ia le to no fo ile tu ngai po le va ngai putu ia te o tanga ava e tu fo I lungo pena tu fa langi la sa fa ma popo atu I le la tu no fo nga tu tono fo te kesa ia mo le la tu fedo inga de o mai al fono ile so te lo fo fa pena ile va fa fa tu ile tu sa mo tasi mai a fai ai fa ilo mai lo pati fa u fai le al mai te pale mia malana pulenga fa tonu foi po minister cabinet ia na tato lo menino ela ia le io pati fa u fai le la te wala tu sui mai tu malo ese e a foi nei le pinga palota le atu le mai ela tato baba I pe le ato fao ia tau fao na fo tau fao foi no mela pati va u fai wa mai ele mo es pati fa o faie se no me la funci no ho la tanto wa e tu pe foi finga malo so fatas ai a faie sa we mo el no me la funci ai no winga e ta sia pati e te o bene pule ngal malo ale la o te le tanto nga wenga le la mate tu nei ia wa le a faie o mai le pati fa o faie ne se mai te pare mi mala na fo ia tu fa pe fo ia la Aouli malana va fa fai fa pe fo ia sunga tu le pa malana pati ia na tanto alu menino ile a tu langa monia ia na Fofogamua e to malo lo pati fa fai le sa le apal temil nei ta tu fa longo po ia le ale mali le sa no le apa malo o I foi la tu fa longo tu sa sango le apa pe pa urua Alo le sai ia ngal bana mo I man to le no pia ima to tua ai to malele antu ia tu no ba o le na medino lang sa no ngal bana
e le I pāsia le tautunga o le tūla fono o le whainga pālota. A wha apea la o lea ua ofia pālota I le whainga pālota lea I tālia po lea tonu lea soe whaiai. O lea la unga ioi ngai whai ese mai e le stala I lunga o penga te whailang. Ia, e tak te oa rea iei ngatuai. O le tonu le pāsia se ai malanga mai nei e whai pālota. Te awha pēna ua umana le stala. Ai a whai ere I le stala. Ia, tauna a whai le stala I lunga o penga te whailang. Ia, malanga mai nei e whai pālota wa o le sa e buafuanga teu tu la fondon whai e na whai mai pālota I whafo. Ia, leo o le tau no. Ia, arona winga o le tala na Fofogamua. O le malanga mai langa ia talo sia ia o tau mo fia pāses. Ia, le link malo whaaptai. Ia, ni te wei se vaenga tau te fia sa no muli ai. Ia, wao leo no winga o le sila sanga ia o le tātou wha silsilanga aloa. Ia lea mai le sionga I le malo I le wha ta ape ina I le aloa ia o le pāle mene o Samoa. Ia, tantele se antu le vaenga muli ni ia o uli angal malman. Ia, o tūlanga na la tātou tālia le teni fo au mai alo ia I le wha silsilanga mai le ao le malo whai e lunga le whantuanga le tumai te pālemia. I le wha te apeina leo le pālemene. Se o pai atua le si vanga le te ua pau morisi le whia le tātou turu le sa e awhea. O na wha pēn whaina te pena le pālota mai tonu o toru masina mai raso e ka pēn pālemene. O no lai e risi ai e inga I tonu o tūla kono whainga pālota. E fua hoi le mo le whauruina o sui whātu po le nomination. Mali. Tala I rea I inga e ono masina. Ai fuala ia I lalo fava e tolu masina le fe mai ta apre par menga fatina le palo ala fe mai le palo le tula fono palo e ono masina pa fu ho le periota le fa ia le starato ma le fa ruina sui fatu tu e o vala na lu le e winga ia I le fina do par mia e fia ave fam sinonga se I tau verify mai ma clarify mai o le atonu le tautonga le au te maua a whai o le tonu masina lei le tūla fono whawai. Ia e malo si atu tūla fono whawai lo se si atu la fono. O ke lo vaenga na o le e fianga ia le malo tausi. E aven tabu whamsinonga e mai e se whina ngalo fo whamsinonga. Ia mara tūlanga se tātu talia. Ia tūlanga le whangasolo e le staro tangata palota. Awa e te le anga ruanga la se ngai markomsina pe on tātal no momoai. I tātou wawai e rope te ua a mata tu leiba I aso ke vai e se o manguna makua papa kui kai munu. O ka kou se ronga la kal rongo whako a kou kuri e whaine le stala. Ia ke lo fui wa lai ta milo I tua I a fio anga I porumu sa wai rau whengaran. Ia pasimba vanga o te role ana tina te fui di whatinonga le stala. Au se vanga ta ua lea I le stala ina o tātou tangata palot. O le ino tu mai se tāpenanga fo I ale malo tausi. Se aso whaile tātou whainga whiwhiringa. Tātou tali alupe o maa unungal malamana e peo nei sao le vaenga o le Aoauli I se tūlanga le lei ia wālawa le anga I luma o le tātou malo I Samoa. Ia o le awa ta apele pāne mene o le whai ungolo vai aso nei I le aso Sama le aso ngafua. Ia le wā tātia mai ai ia le whaamata tuina fo o le tūto tasi o le tātou malo. O le o se whaamatalanga I nā se I vanga nāua e fia sao no iai. Ia e o lea ua lua aso talu ana whaanga solo se tasi o mata upu I le whaama sinonga. Ia ua fia masina. Ia o whetoso I solo whaapa utolo oloi. Ia ma ua koikiki 5 kausanga. O lea lava e lu ngā mana lo I whina ngā lo le tātou o turu. O lea fo e mai tauantu ngā malamana. Whamai I pēa ma le 5 vai aso e whaanga solo I le whaama sinonga o lo o whaanga solo I le teimidei. La stala la tamai I le whaanga solo ngā o le amta upua ngā malamana whaamalamana. Ia, au la e whaanga solo le whato alu aso. A whonga fo I se taun whainga atu le aso mua ma le mori mau a mata fo e le tua leo leo. Ia o le aso ia wake le lawa le bebesio I pāle mene le sa o iai. Au kei loa se tala le tamai tūlanga le whaama sinonga. Le amau atu pe amau se lua whilo inga ma le whionga I alilo mai awa maina. Awa te o le tamai tai whaasara laula ma ia o lo o maua iai le atua wa lae matua a lara le lei tonu o le potu malu lua lo o wala o e moni mauma mausi le leila na sila mala na whaafonga o te iloala. O le a oa se whaatele noanga o le ta upu lea. Te alua tele noa marina mai ama. Ai o le tātou tuto tasi.
ia na usi de fia le sa nei e Samoa le o masino uni ia ole a fail fainga no tu masani ile le malu Maria Immaculata i Muribai pia fa ele sauni nga lo tu fo tu tasi ia so fu o lumo le fare o malo po le mauto le malo le fo fa mai sauni nga ona la e tini nga lunga le fa yo le office fo le fono fo tu la fono mulu ia e le nga ni ke wa fiese so ko se si masini la po ala ia a le so fu ala ia na sa badi a tu la fa alo masani ai masi si fu fa pa fa fanua ia fa ia lo marasina show la ki le fa ile leo ia ai o le fiafi ia tu po le senga malu maloto tu le lo tatu fu ia na o mai le tu to tasio le dua fe dua lima ai pauna volenta tu fa fianga pauna o kalamele wa tauto mai o le to sanga tatu tu to tasi se man Avelo leo mole tolanga fa telenga mal manal fa abro ina fo le taimi mal tanto li poti mai a wana vale long puili il pa ia mal malo le tanto tro e mata utaua e pe ona tula mai tono le tanto tro fa anta pe ina le parlamente to sanga mal mulia fe se la valus fulu mal lua ya a le woto tula mai ile ni to sanga lua fe lua lima ai amu ia fo tanto mal fionga ngal ban o le to te soifu mo tanto wala I fa maunga nei o tala fa solo pitu. I tūlanga I longa I upu whai o le mālo Samoa. Ia e mawhai ona tātou tala no ai pe anga ko waulia ko ngiskau sanga I le lumana. Ia e mole temini. O le aso whirangano. Tātou tau whai te talo mole while mu peo le tātou tunu. Moni lo whirangalo Fofogamua. Ia e amuia tātou o le a tātou te whiola. Mawal mālosi. Ia me tātou mori mawina nei visuia ina tele I pūlenga le tātou tunu. Ia umawai atu foi ia matua a sa la tua sa ina le na suor tai au I tātou foi ngā malo ma upu whai o le tunu. Ia, sa ia foi me tere sa tupuai, a leo tātou moni mawina tātou nei vai tau, pau au le ai, moni eilo whiningaru, tātou tāpsia, I tātou whanono manu I le whai ngā whitinga le atunu o le ātapena. Ia, po ai nisi ta I o le ātu le mai, e tau veina le pūlenga le tātou malo, ia fa pena Samoa se manu. Maanira. E te te a pesenga ai matua I le o. La ka ko fa longo ngai foi I le malolosi o campaign o le whainga parota I opu matala matua ina o e o ringa I masinga mafitu ia alu o whanganga o lo keki vo I o puru ia la whapapa o whainga whatosina. Hau tātou e pe ia upu masani nai te rea pesenga ni tūra o e uma fo parota foi o parmene ka ko whalonga fui hapea ia whaftai le rufo le tua sa kako wa mama. Ia whapena. Ai tātou tali mauia po o lea le teimi au mai eri pina ngalo lea o malo po I le whasi silanga I pe ona whailo atu fo I le a whaata ape alo ia I le paenga wa le parmene lona sufitu. Ia ma tātou matai tūroa po a whea whalau ilo ai le pati whai le parmea malana kabineta. Po le ale ngor paki, wa sa musu isi fai pure isi, mista po le ale ngor paki me le mo se ngor mako paki. E a rono winga ala tatu iloa. Ia po le ase ngor paki ia no winga le la todo paki le la tau sineona tu suide. Tatu fai nga filinga, ai manuia Fofogamua nei vai ngole Aoauli ma ngaro e fe au masani. Tai. Ma wa kala ka fai ma e fato to dia po de mumu ya de leia. Ngai ma lo si fala u ngai mo e for karvai ni file ro fala u de mo nei. E ma ruia nei aso. Ia, fa pedai o le fai ia le fionga le loli ia ngal balbana autanga vai tu ma va tipi autanga vai o se tasi. Ia to ulu taia o le ngā ruenga fa tu stala tono tātou tonu o lo tātou ngā loe whaatasi. A wala wale rongo puiri o lo outou pa ia, ma lo outou mamaru. A manino le awida anto le mata upu, o na tango le au oe, I lau tō whala inga ma lau outou tanga lo loto. E wā iri iri. Ioe, e le nia mama nantu ele se whina ngalo o ngalo maleman. Le io mena le tutupu I le so, le aso lua le nei aso luas fulmole fitu, o le ni masino me, ne iaini si vaenga e ono toi mo mia e fo I se wha amana malamanga. Mai le fionga ia ngal malmana ia ona tātou toi whilo I le stimi mua ia wala te vai atu la tāne tasi ia ele I tau mawhaina fu ia na ia fuala au o le riasu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants.
e visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo i tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se furua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile wha. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Lui tau mo le aso. E le anga tele le ola tusi lima. Ma teio lona mata upu e fitu, o le fui upu mua, ma le fui upu e lua. Aua tau te wha masino atu, ina ne I wha masino ina o tau. Awa o le wha masinonga tau te wha masino ina atu ai. E wha masino ina ai o tau. O le fua foi tau te fua ina atu ai. E toe fua ina mai ai I a te outou. E le anga tele, le ola tusi lima. O le launga Iesu I lunga o le maua.
e autu lava i le mālo o le atua. Ua hawa o mai Iesu ia i tātou uma. I le itu a inga o langa e tatau o na ola ai le tangata, ua i totonu o le mālo le atua. Whai mai Iesu, o le mea e te fua ina atu i le isi tangata, e toe fua ina mai lava i a te oe. O lona winga, a e alofa atu i le isi tangata, e alofa ina mai oe. A e whaamangalo atu le isi tangata, e whaamangalo ina mai oe. A e foa i atu i le isi tangata, e foa ina e isi tangata, mea i ou a au. Ai a, pe a e tu wai le se i le isi tangata. E tu ua ina se fo i la oe nisi tangata. A e tusi le lima i le leanga o le isi tangata. E tusi mai fo i lima o tangata i ou fo i leanga. O le ola fetau ia i lea wha a Iesu. Ia e wha atino atu i le isi o uso a tangata. Pei ona e mana o i isi tangata. E wha atino mai i a te oe. E manu ia ai o tātou a inga. Manu ia lau toa lua. Manu ia lau whanau. Manu ia lau ngā luenga. Ia lui tauina tātou uma i lene yaso. E leanga tele le ola tusi lima. E leanga lo wola whaamasino atu i se o isi tangata. E leanga tele le ola taui masui. E leanga tele le ola taui masui. Tātou te tālo. Lea tua alo whae. Whamanuia mai le amatanga o tautua ma au nanga whaasalalau a lau leitio ma lau televise i lene yaso. Whamanuia le ala usu o tangata i whiau ma ngā luenga. Ia e lu i tauina pea Samoa i aso uma. E ala i lou fina ngalo pa ia. Whamanuia le whaafofonga anga tāpuai a lou atunuu i le leitio ma le televise. Le atuae, a awa o mai i mātou uma. E le anga tele le ola tusi lima. Lou lava suafa i Iesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene. In this update, a 19-year-old man has died after suffering a head injury during a tackle game known as Run It Straight with friends on Sunday. Jacob Jones reports. Police say the impromptu event was based on a social media-driven competition where people run into each other for full contact collisions without protective gear. The man died in hospital yesterday. Police are warning anyone considering taking part in a game like this to be aware of the inherent risks. The government wants to level the playing field for Māori education, announcing plans to upgrade property and boost bilingual resources. The Budget 2025 package includes $60 million of ring-fenced funding for school property and cash for specialist Māori curriculum advisors. Education Minister Erica Stanford says this is long overdue. The reaction from the tamariki when they said there would be a library and a multi-purpose space, a gym, and it can be used for other purposes as well. The excitement on their faces was just, it was so worth it, and they deserve it. The Prime Minister says the police boss was right to issue a clarification over a staff directive on retail crime. Police Commissioner Richard Chambers says the memo instructing staff not to investigate shoplifting below $500 and online fraud below $1,000 was confusing and unhelpful. Chris Luxon says that's the right call. It's good to see the Police Commissioner, quickly correct the memo that went out that was wrong and not appropriate.
Optimising rural land use by just 10% could deliver tens of billions of dollars to the economy. A new report from ASB and Lincoln University has laid out policies to increase productivity. Lincoln University agricultural economist Alan Rennick says the work could be achieved in the next 5 to 7 years. He says there's big potential for hybrid land use. Part of the farm could be used for renewable energy production, or sheep and beef farm could diversify with part of its land into horticulture. That's news. In sport, the Wellington Phoenix are disappointed to lose marquee striker Costa Barbarouses. The club's top goal scorer for the past 2 A-League seasons has informed his employers he won't return next season and will play elsewhere. Director of Football Sean Gill explains how the parting of ways played out. His existing contract had a trigger extension for this coming season, which left a window for Costa to make a decision on whether he wanted to stay or not. All Black Sevens duo Ollie Mathis and Frank Vainuku bolster the New Zealand under-20 rugby squad for the World Championships in Italy starting next month. Mathis and Vainuku were both unavailable for the victorious under-20 rugby championship campaign in South Africa last month. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Sa fia e lo tolu e musika. Kalene wa watu ya peni. Ile kapitai ya fia ala fia fia. Tasalme e manuia ya talupoina. Little imatautu malepeni sunlalai mulinu etaitu pitoia pia sio utaulanga manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia utani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo uatundu se ifai mafia fianga ia lana tine matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manila lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo they se pera mitai ai pupito oh le masina se isusulu ia Samoa lo uatundu se ifai mafia fianga ia lana tine matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manila lo oleni na oa umasia upele watonu matataule ingoa wapa aingoa ai Samoa le peni nau le Pasifika wafai mamita mitanga ya ita
apea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le aumai ngoa ia Samoa le masina se e susulu ia Samoa lo kuatunu se i fai ma fia fia ma fia fia la tenga matama olo si fai ma te se matata la to ulele na o mai va ni la lo oleni na o a umasia upele le masina se i susulu ia Samoa lo tunu se i fai ma fia ma ia la tenga matama olo si vai ma pese matata la to ulele a o mai ma nei la lo oleni na o a umasia ele
Fofogamua na lo vipese le rosa pa e le divango le Aoauli e mo le pese e pure fa fonga tila kan tile le fantunga mai a tana o faina le masina sei e susulu mai o le was fu mo le fitu minuto te ne le to line tasi to e fa tan fan to e le divango le Aoauli pa fe le futa ma futa mai a dato wa polo kala me fanga solo o le dia solo le solo fu mo le fitu le masino me lua afe lo lima le ima wan tu anta tu tala pe o le yele ngana Samoa i tu line tasi tam fi atu i tu line lo ila wo le ai wa misi atu le tanto fa ta lo fa ya to ya malang mai mo ta po i mai io po fel pi to do 90 ala la mai ima e ma futa mai ya ole au fa ka no fa ku ya ki ai mo la vona fa ta lo fa ya wo pa ya le tu o no manuga wase manuga Samoa moanta yao malo le talo malo fo ile onu sa te mama tina man tua pa nga masani le tanto polokalame o la woli ma Fofogamua e malo o mai o lua o mai oi o mai o tou yo le o voli nga va nga fa la ve ku ye fo fanga o le ria so lua ya fa talo fantu sina wila ulia Malo antu le vango la o le langa tile Amerika fa moana po seta da Samoa a tau loma pao salu UB36 ya mo tu mala vole ba futo mi le vango la so le tu fa o le le radio Samoa tasi lima I vatonu a mo ya o mai antu ya le afo manta upu e pio ya le tamu faile ai le tai ona leila ya e tola lau pe fa ofia tu le tu la fono fa tu fu le o le tola lau ina o le talo le tu pe luma mea o le parliament na e fa fonga manino ya I le fianga yanga mana au tanga vai tipi au tanga vai la o le ya o le mena le tu o le la o ta ampe le parliament o le fanga campaign na tato o te tauna mantua sawa il tembele o le voi lawa sa no ia ngal malbana ia ma o te le lava ina sa itua le fa fantana le o le ile pa ti fo le o le a fa tu wina a wale finga pa lo ta le lo lu ma nei a lo ta tu tru ia e tantu te le mai lo pole lasu ma e lu tu la fono o le fete na ia I famile ofisa le tu la fono finga pa lo ta tolu masina ia o la fo e fa mai le fa vai e te tau no masina tu inatu I vaenga fa upu fai ma sui ta mo sui fa tu e fa la wi loai ia ala to fuanga ma la tu anavata pe a fi pale mai ton ole pa lota alota tu tu ia mai fo I lo manantu fo le malo tanto no a fai o le tu mai I luma le tanto fenga pa lota le ole si la le mea le to fai fo le si pa lota wa to sanga fo le e fu ai fai ai le sienta tu palo te tele e ui o le tati anga le da o le tu la fono pe fai mo le fai nga palo ta fa tope e te tawana toi fai ale palo ta lau tele e fai ale le tau sanga sa ya me io venga palo e le fai fu e fai lungo de sede e le fa pe foi le che ya o ko le pusa palo ko ku malori e le fa pe foi o valentia le o fenga luenga ale ofisa o le komisina o fenga palota o ile se me fa pena o e te tam ona to tongi le o fenga luenga e le ngantile o vaenga uma e fa to tonga ile fa tinoina le o se fenga palota e a faila wa le tau fa o le mena te foi so le termine ya tanto isam o le ne famile ofisa I au tu o le komisina o fenga palota Tanta puni lanto o nanga mai la songa fuele srile le tau le valu le po. O le mela le o ke o fo. Po le me ea o le alu se pasi kai ngai murimu. Ia po le me ea o le inka ko ka vale me fayon tanto wo. Ia onda fu I malanga ta milo tu ndu ma fio anga ia le o fenga luenga le ofisa fenga palota. E fai ma ia tanto le stala. Ia ma o te lofo. Ele o ai nga uma fenga luenga uma tangata. O te ofola uia, pe a le maua, le avanoa, e anga I foi, e whaantino le sitala. Ia wa anga ko manga o ai wafi,
ia longo winga kaunga vavela o le stala. Ai o le vaenga la e ono whaatu tu wai e le whaatinonga. O le whinga palota leo lo o lumana nei whaatu pe tope ala tātou malo i Samoa. Ia ona o le whetena inga le vai o tu la fono i e lua. Whameile stu la fono, tolu masina talun whaata apel pāre mene, wa tauna whaile whinga palota. Ia o lai whameile whaavai. E tauna ono masina, e whai e campaign ma wha la wiloa. A sui tau va, o leo le anga iatu. Ia la tu whinga palota. Ia, a whaila o le ao o le mata upui o le wha amsidonga. Ia, tātou te wha tali fuila. Bo le a se wha amsidonga, ma le wha winga ina, o ia tu la fono e lua, mai le ofisa o wha amsidonga. Bo le a la ka ko ngau ngau wha kope mwha vavi. A whaia o le tu la fono na le tātia mai e. Ia, o le mea ngai ka ko ke o ia. Ma le si vaenga tāua. O le ua manino le mantole vai. A whaio e te alala i nei New Zealand, Australia, ma so se anturu i whafu. E ma whaio le amata le whaanga solonga, ma le whaanga ioinga, o lau le si tala i lunga o lau penga ta wha ilangi e lau fisa o whainga pālota i Samoa. Mai le anturu o lau e alalai. Ai whanto a wha mahea, lau le si tala. Pe a e tū lau ele i Samoa, ma e toianga i oile o fisa o whainga pālota. Ioi. Na pauna o le awala, e wha mauti noa, ua a antoa se lau pasene, o lau le sitala, e malo wava noa e whai e lau whilwhilinga, po ai o suia whai pule hi o le antau wha, i le tau tu malo, lea o le ave iai, i a lau langolang. Eo, po le ala ma le ani a tātou whinaunga e whaile temi nei masou whilangalo wha lia, mani o upu wha lele. E le ise meo le tu la whona mwhion suia i le taimi nei. Lenga foi o lele o iai ia le soala upulenga lea. E to tonu o le pāle mene o le tātou tunu. E leo ma whaingi au kip. E o le se furu pasene. O le whainu mera lea o le tu pāo tinama tamai tai. E o fia tu tonu o le pāle mene o Samoa. E le o fo iai. Ia se ilo ilonga ma se whaai unga. E oe, o le melena e tatau ona e mala malama. Mau tātou manga whangawhalele iai. Po le ale kele o au kala rikimiringi. E le mawhaiona e palota, pe a le tū vai i Samoa, toi wha umaile i nao lau le stal. Ia ma se i e ngofoi o wale, e mauti nono le aso e whaia le palota. E o ngai arulo le wha tino, lau e kisi matatua, e iai palota wha bitoa foi e le mua na whai. O lona winga e tau au fia e matantou i alala i aturu e mamau. Ia tonu e vavena e toi foi meo i e te alu e te whinga alui. I pe toi foi mei, i le tau aturu una e te nopia iai. Ja, nisi dan vaenga molo sila fia. Ile ni vaenga le awu. E manino ile saunanga. Ale fong te lai o le monta ile tai ona lila. Ile o se mea ka ko ke fe ese a iai. E oi. Ele ai. O le ka alonga le porki kifa penga. E kiki ako, kiki mai. Drop kika ako. E oi, whaalava mai. E o le mea lale. E te tauna lava lau onu sa. Wa ka longa nga le porkiki e fa pe nga longa fa ai ma no ga du ma no le fa yo le fa va ile de ya solo Oh
Talo for Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oceania Career Academy, Saudi! Kakohoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumagai maguia! A whaia sa ili sela asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e a tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Malo soifua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alofa tātou atunuu mai tātou polkalame o le areto le ola I le amatanga o le nei vaiaso o te fiafia foi whawhiloa I ate oe I umwhai foi o na fisotai mai tātou polkalame le nei aso. O le tusi whate oto fitu a le foi upu le fitu I isi whaupunga whapea ona ova ai atu ai lea I e whai ngofie na o wiloa ua I taulelea le tasitama ua le ai sona mawhauwhau. A le upu mo le aso le nei whapea ia e loa o na whai se filifilinga. Know how to make a choice. E le tusi pa ia e ta ua le tusi pa ia tangata fo ia le loa o na filifili. Kama fo ia whai ngofie filifilinga o ngā whai atu al tangata kau ia pia, ia alulo ia pia, kau I savai, alu savai. Oso mai lau ta vale, ia oso kawe e au ngoma se koe kuma mawhauwhau. E tau el tusipa ia tangata whapena o tangata whai ngofie. Tangata ia e vai kaul kusile na whai tauna nei a winga le tau lea le isana filifilinga na whai. E taua o le tangata, e le ngata o le tangata whai ngofie. A le tangata ua le aiso na mawhauwhau. Ka wai le ilo whawasenga pe ku se I mawhauwhau pe sa o me la whai. Ia e whateta inga whai ngofie lama. O e I teimi makio maisikanga ka whai posa ka uo po se si fo e o se whale ainga yo ka lakuloa mai le oka fo le oka koe sau mea inu. Ia ka whai kulo I ses. Ia le alau mea ingu au man. Ia e whapea mai. E pule hao e o le mea ki au mai e rei se filifilinga mau ku fo le whapea mai. Ia mai se vai pe whapea. Ia au mai le kou kaunga kali mai whapea na. E ko inga tangata e whakula le mea ingu mai. E pule hao e. Ia e whaku fo ie. Ia o le alau mea ai. Ka o me lau mea e se I. O kal mea ai e wha mai. Se o le mea ki ai pule hao e. Pule le mea ki au mai A le mea mo bia e te tau o ngā exercise. O ngā e loa filifili minga e ke mawhauwhau. Le mea lau ai. Ia le mea leo kaungo ai pe whape le lau mea ingu. Ia le au le ingu le kou. Le ingu le vai. Le vai I whape mai. Ia mai le vai. Minga ke kaungo e wha mautu I au filifilinga. Wa le mea o le mea siri na tau. A e le loa o na whai sau filifilinga I mea laiti. Pio le mea lenga whai akua ngei. E te leilo foi o na whai se filifilinga I mea te tele. O le tele taimi o ke kango o alo o tali I le mele nei. Te tau o alo o tali e mawhau mele. O le mawhau wha alua ai le ai na tele I whaia se mea.
a sa unge fai se mea ko e mafau a sa unge alu se mea ko e mafau po se mea fe tau i mele la fai po se mea a e le fe tala fe ngai sa ele le aso o alu ai pe o fa matala ina mo foi ko a valu no tau sanga o tali au ki fa matala so o ale mele nei ia fa ta ua langa filfilinga o le mafau lo se mea pe fa yaku lo se tanga se mea o solo ai kula kiki mafau ela le so so sia o fe au sia o le wa fa ilangi le fo langa ai ngoia a fa stars ia fe mai lo I alu ma fanga nga lupe nei sa vai ina o ma ola o fa ko tali vai fa kale ku le fale au ke kia se o nga umu au tanga se me pa le mea ia maka lau lau TV ya kai te mai ia au ke alu se me ma olo ai fa ku maki ko fo mai pe o tas fu ai maki fo mai o tale tolu le ai ma mai ai o so ku o tali o waru po pole mai lo tali e fe mai dad kero o ka lako fa ku o ka lako o fiu fa kali oi o ma fo pe ke lako ia ku fa eu se vai kala lo kali ia le titi eu sa vale ku ke lako pe ke fa pela la ku ka la wala nga lu ele ma tu ka le va ma tu ma sing ma o ye a fe mai o ku mai a ke o ku le kate ke e o ku ma fa pe ke e o walu ka ma ku le la kiki ke o walu ka o se ka le va o le lu ka ma ia pe ai o se mangu ka ko ku lo fa pelo pe ai ko alu fale ko sa lo fale se la fa metala mai lo ka li o fa ku ma ngai ke le oi me tonu anga ka mo fai ai ke le inga yoi pe ke alu se mea to e ma fa po se mea ka kau le mea o le a e fai so e tele foi la ka me ki e kupu mai fa la velave le iloloa ai a umai foa o le ai o se filifilinga le le fai na nga la ko te ngata mai ia o so mai kao ia pe la ku se si aka ke kalo ke sa e so o wala ia o so mer kingi sa ka vale ia ele ai ma se filifilinga va pe o ai le tangata ar ka vale le ai la waluai ia e umai fonga kupu fa la velave ele ai se filifilinga mai le loa ona filfili do le upula mo o le aso le nei ia e loa ona fai se filfilinga ai kele I fai se mu ai kele ia ngai se mea to e mafau ma e tangi le tu a stak se filfilinga filifili fa kasi male tu ma tangi le tu fe so ni mai I lau filfilinga o le asol nei a tangi le tu fe so ni ma tu filfilinga ona o Yesu amen.
so le vasa pese lua se lau lua lima. O le tusi pese ale e whakasa, o le uwe pese Jerusalem fau mai Amerika Samoa. E pi hone whaafonga tui le rivaingo la o li le la tovi inga na o le tua. E taurunga tui le polakalamina o le are tole ola whaapataya tui le sunga le whiwhi au. Ia pasta la whae le kopa, o le Assembly of God I lano. Ila mo tele sa la whae ma le tātou polokalame se le mana i o le whaamanatu. E tele I whaia se whiliwhilinga muli e toi nofo tasi ma e toi mawhau wha. Pe o se whiliwhilinga le lei, o se whiliwhilinga tonu, ma se whiliwhilinga e le lei e se tangata, pe a whaina e se tangata. Ia pe te a whaina toi fo ma oia. E lau whiliwhilinga o le nā ua e no whoma whai. Ioi. Lenga e telo le te. O tātou. E pisi. Ia. E kele le kako kai mialu I ma I ma. Ai ngalo ia tātou toi mawhau tasi. Ai la ia se e maua me iei. Ni mawhau whangalele. Ia nei lolo tātou matai. O le kako ke. Tālo sanga antu iei ma tātou tu antu iei o tātou mara o ngai le taimi ma le taimi. E foi her kai miwa le foi lole mele mga oi kako yang kako fango filole a koper kai miuskoi na le mawa le mele tatu bana o to fa pe tu lo ia fa kani kula oi le la ka ki me kia so ka ngoi fai ia ko me o lona iunga ele se tau unga lele yo le nga foi o lona te ele o kako kai mi e pula la le ele te mi fa tinoi ana fuanga ua leva, ua au kausanga, o ngā whaaka kia mai. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili, ua na o se toi wha manatu. Wana o se toi fangu ia wanga nuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame, I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save, and keep well. COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O mana o mie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whātau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona te tongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le o lua tasi lima ono tolu whawha, o lua tasi lima ono tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co .nz Moni si whamtalanga. O le whātoa uma o tātou tui pui o le COVID te tau ona whai. O se Aoauli tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vāo tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I Aoauli ese.
o nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Mo le puipuia o e mai se mai onga e whautua ina le whai o le tui puipuia o kua viti mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui puipuia lata mai o kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatsota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau o no lua lua valo fitu tasi. O varselau o no lua lua valo fitu tasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le wa tui sfullo minuto tano ling tulai lua ya tale lua udantu tatu telefon mai le vainga o telefon ya mo le difo ya solua walong puili yolo topa ia malo o to malu. Disine o tanto fa linga ma fa se silanga le to mai lo official Radio Samoa le difo ya solua wale long puili yolo topa ia ya malo o to malu ni su fa mo la fa pele on fa to wina e le nei ya vayaso. Mo antu le tanto whaalinga o le tusi o le wawhirwhili ma le tusi o le songa. A wari ngalo sa lo minga o le tusi o le songa, whaatasi ma le lo minga o le wawhirwhili, e maua i whaano penga o Samoa i si sifo tutuila mamarua. O nisi utala tu o Samoa, wala ngā upu o le matafa i le matai le whainga o wha lewe e pei o wha i poiponga, ma liu le o si o singa o ainga, te sila whainga o paolo o si i whaano alo, whaalangingo i kāle sia, ma le tele o le ngangana o whaano alonga. E fitu se fulu tala le tau na o le official Radio Samoa e le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuwai saulominga. Morisi whaamtalanga wala umai le tātou ofisa nei e le lua ono lua tasi lima i vatolu, lua ono lua tasi lima i vatolu e taimi whainga ruenga e po lo wanga i sa o lava e lunga o le tātou upenga ta whaelangi ya on the tale shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz on a fai mai ai leo sa oka ya e pe ona masani ai. Leisia tātou wha silsilanga o le whaalinga le nei mo le whioanga o sampu nawa i whale a lili. O le antou to yele la au mau na la iau pa ia sau tua whawhawha Samoa, mai le tai Sama le tui manua se ia pa ia le tai ula o na whanua. E le se vave nante toe ngā whantauli mai na o Sama whainga, a wā ua ta oto a o sei a mai vasa ua mai a o na tu lau pua. O le nei whaalinga e whaasino tonu si o mātou no o sampu nawa i whale a lili. O wale pa ia ialo whanene le mamalo o tau toa wha, ma upui le lo toi whale o manu Samoa. E mai se si o mātou pi toro o piu, o lo suai le suafa whaanu pēr. Ala la tai e mātua i le nuku ma le mamalu, i le pitoa ai wha pēle lau tīna lau le lei. O tasi nei nisi o le ima whaipule o le tātou nuku sa a wai le whonutanga mua. O le ausuia le tātou whonutanga, i le whae ngole venga so nei so tolu sfutasi o me le afo le valu i le tai au, i le tuantusi le lua fantasi Kirkbride Road i Mangele. A wala wha mo moe fia wha toro wina i lea so lua se fulu o le masino iuni i le nei tau sanga. Ua wha tāl sanga i nai foi, e si o tātou nu, mo se fiso soani, a wala whau se ina o le whale a onga, mo ala mo whanau o le tātou nu. Wha mo mole, mana tō mai lau tai, mo se tātou wha malo stino, e morisi o wha mtalanga, wha so ta iane le olua tasi, tasi ono tolu, ono wha valuiva, olua tasi, tasi ono tolu, ono wha valuiva, wha tai olo senia, e alima whaipule o lo tātou no o sampu nawa i whalea lili. O le wha silsilanga mo alo matama whanau po le maftanga
le fianga o whanga whau i New Zealand. Mawhtanga alo mo tama whanau o whanga whau am Aotearoa i New Zealand. O le antoi whaatonu wina le tātou mawhtanga i le stona i neia sa tolu sfurtasio me. I le tūlai se fululua i le Aoauli se toi whaamautu waifu o whanga ua uma o na talanoina. A wale whaamau mo siu tātou nuu ma le kāle sia i Samoa. O le aevala awan tuai lau taupa i emalo o tau mamalu. Tātou whilo iai lea so o tā ua i lunga. O ai fwoi se tama whanau a whangawhau o e maua maila di wha salunga. A fio mai maliu mai tātou mafuta i lea so tautua nā le tātou taimi. O le tuatusi tasi lua tolu Royal Road i Messi au ki lani se sifo. Ai morisi whaamtalanga whaapso ta ifo an tātou numera nei. O le o lua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. O lua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. Po le o lua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. O lua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. Whaaptaiolo seinia e le laulau o le mawhtanga a alo matama whanau o le whianga o whanga whau i to tonu o New Zealand. O le isi an tātou wha silsilanga mō suli uma o paito maleifi matai a alipu'upu'u. O le anto toia le tila lua ma le tila fono o le vaa na susufi si uvao o le manu a le sanga lala. Ai i le ava ma le mi ngao e wala au wha anoalo antua i suli uma o paito maleifi matai a alipu'upu'u. O loo a fiuma papa au yo o taui tuta ulangi e so se tafa o Samoa. E suli o paito maleifi mataia pātū mailo tongia i lupe misipusi. Suli o mataia tanuvasa fale vā ai, ma suli o faa mwana talisua. O le awhaia le tātou whailo inga, e lo tātou a inga i motaa, e pei ona masani ai. E lea so lua se fulu ma le valu o le masina ni o melo no inga lea so antai au. E le tūlai se fulu lua i le Aoauli, ona oni mataa uputa wa tele. Wha mamoe le anta te hantu e le tualo o tau soifua i le aso tāua o lou le awai o le a le no tiai le whiringalo au tasi o le a inga. Wha tangelo sainia e suli o paitu maleifi matai a pātū mailo tongia i lupe misipusi e au fiai paitu maleifi a inga ui le lea, paitu maleifi Romney le ulua i li i wha pale la vea, wha le afanga AR Hawaii le malu la mala ma e o ainuu iwa. O suli o matai a tanuvasa fale vā ai, e au fiai tanuvasa teofilo, tanuvasa panini, e maseu tātia perelini. Suli o wha au moana talisua, e au fiai fala fisi i taiken, fola sai tumara, ma fale afanga to avalu. O le whaasilsilanga mō le ainga whale toi i vaenga i santu paitea. Tunu Samoa malau whaafunganga, a o le rei whaasilsilanga e whaasino tonu lea, e le maafutanga alo matama whanau, a le tātou ainga i whale toi i vaenga i santu paitea, o lo alalama pāpa au i so o seituo au kilani e whaapea. Taluai o lea o le a whaatonuina lo tātou whaamoemoe. I Samoa i le mautai whaletoi. O lea te talo atuai ma le whaalo anu tele e toi fia maua lava se tātou whilo inga i le astona i neia sa tolu sfulu malatasio me i le tūlai tasi i le Aoauli e yeini si o vaenga tā ua tātou te whaasoa iai a wā lava tūlanga o le tātou ngā luenga ua whaanga solo o le tātou tuantusi o le Valu Lane Road i Weymouth. Morisi whaamtalanga, whaapso te iane i le olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Po le olua tasi, lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi, lua o nolua iwa fitu o tolu. Whaamtaiolo seinia e a le tātou whaalinga le da e asianta nu au sala malau tafi sinapati o le tai fono. Ma le tātou whaasilsilanga mo le muli leo tonu mai lo Fisila Radio Samoa le rivang o le Aoauli. O le whaasilsilanga mo le mawhtanga alo matama whanau leo lua i la o le tala le lei. Me to tisi i salo ngā i salo lo longa.
Whaamara tuantu le tātou whaamoe i le aso ngā fua le vei sfo, le aso lua o Iuni lua whilo rima, le aso malo lo, whaiele i le tulai se fulu i le tai hao. Whaatonu wina i le tuantu si o le se fulu iwa, no Burnside Road i Papa Toi. Morisi o le tātou nu whatoa maua mai le nei wha silsilanga wha mole suantu i le aso tātou wha soa. Ma tala noa a wafu o fuanga wan ta tia. Mwhaifoa na wha sota i mai a le lau morisi wha mtalanga. Wala wane le sunga i le wha whiangainga reverencione tautua i le o lua tasi fitu lima wha lua. O lua tasi fitu lima wha lua. Po o moango tia lua vai i le olua tasi, olua fitu, o valu whao no fitu. Olua tasi, olua fitu, o valu whao no fitu. Tātou whelo ia i le aso, i le anga le leima le lofa o le alii. Whao tailo se nia, e le mautanga ala matama whanau, a le unua i lao le tala le lei me tutisi sālonga, i sā le lolonga i le motele i salawhai. Lisi down tātou wha silanga leo tonu mai lo fisa o le Radio Samoa, le nei fo teimi le aso o wala le long pui li o lo tupa ia, ma lo o tau mamat, me o lo tupu me o le an tupu marisi fo vaenga e ono tu la i mai i le anga i antu i luma. Ioi, le usese mali antu e marvao le tātou wanti ua, toi lua ma le awhamiru te ona tā leo leitu la e lua. Tala i veiwhanua ba tā le lua i le Aoauli nei. O le ane keiminga koe sia ki muli ei lau tā vale po lava le suau, lava le vai, e se vai mo salutimu, ai al suau kia. Ioi, le le ia lua lua kope mangoe kine alo piki kamaki a aonga. Boom shakalaka shakalaka shakalaka, boom shakalaka shakalaka shakalaka, boom shakalaka shakalaka shakalaka, boom shakalaka shakalaka shakalaka, boom shakalaka shakalaka shakalaka. Si vale kuma kuola música Luelunga malalo ai o le fosia i le maso Si va fica mai i le pese ma fa eva i lau va lele o le fosia li se le pe ale sam sau kenye Si va mai nga i si va mai nga o si va mai la ia si va mai la música Si va mai nga i si va mai nga o si va mai la ia si va mai la música shakalaka Maleo akangaka fa kenye sigla palapa Siba mai ma makala ko akele fole au kaula malama mafia ikele la ko le ai umanga le lava Siba mai nga siba mai nga o siba mai la ia siba mai la música Siba mai nga siba mai nga o siba mai la ia siba mai la música shakalaka 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 boom shakalaka 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 boom shakalaka 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 show si va pea oi lau kenge mafika o wai de pito le pese wali o akanga wale ko ya mo ni panga fai fale le ya tanga pasa fo ile si vale anga o kenge ai lo kai oi ka malala si va mai nga si va mai nga o si va mai la ia si va mai la música Siba mai nga o siba mai la ia siba mai la música Se coisa o casi a la señelica siba mai la i siba mai i o Se lue mai la lo Lue male fu señelica le siba le fese ko lue ko le fanga o fese ma ko failo i ai e kusa o lue se siba kope ma siba ke le vabe a umolo le ko fa ai Fatalo fata se whaapoponga le nei o tātou tāla whomo le nei tū la Mailo Radio Samoa. I tala o tamua, o mol mawina le awhia i o niso i tū mātū whaapeitu saute la tu nuu ona o le lolo wā tele o le tau. Peita i o lo whaamawina le whaawau pēo o na mata i tū wino tū langa o lolo wā o le tau mo le so anga i atu le nei vai aso.
Inisio vaenga le State Highway ono anga ia tu le Lower Bulla Gorge, whaasolo atu i le Westport, o loo whaatu mawinai pele tapuni o Aoala. Ma ua moli mawinai fo ila le tele o lo longa, ma ele solo, o na le mamafoti munga le amatanga le neiva yaso. Ua whautua inai fo ila aveta avale uma ina ia alo fialanga i atu i efa itu, ona ele o saonga le mu. Ta ua le pule nu o bula ele o se taimi mua lea wa fielo lato a ai. Ona ua le asalava se taimi maa afia i lo longa mati munga mamafa. Ma ua whai sani le afia ai o le vaenga i winga lo wao le tau. Wha mawino le asona nafi lava ie o atu le fastful 5 mm le tetele o lo longa mati munga i totono i le na o le lua i tu la. Ta ua le li pule nuu sa mawhai o na tatali auto maa la vai lo longa. Peitai, ua le tue ngā fatia i le nei vai tau, ma ua tilo ai foi, le tala noa ina i le whai ai ni ngā luenga tetele, ina ia whaalele ai autu mala vai o le ai. Na tele o na fisosoni atu foi le vaenga o le tine mua ma fisosoni mua, e tali atu i nisio vaenga o au kiloni, e ave ese la au pa ui lungo au wala, wha pea pou e le tise, sa whale anga ina ma pa u o no le malolo si o matangi mati munga. Ini so talai to tolu ni tangata na avatu fa tope le fale mai le vavea o le tai au nei. Ona o ni manu anga na afia ai mai se fa lave. E maua o se mata upo e afia le fa mea matu ya bole aggravated robbery. I ripoti ma le staff na maua o le to tolo i lato ia na afia i fa o ngā 5 anisi o potopotonga tangata. Mana whao ai loa mani o lato me tō tino. Ta ue ripoti o le to alua o e na wha amnua liaina e le iti ngā ina ma e manua miti. Ma ua fo'i ripoti le tāwai e se so upo leo na longo ina atu le lato o ofisa mo se sosoani le whaitu o Sherpa Place i Messi po le 20 minute te ai le tūlai tasi le vaveao o le so. Ma na watu wai lo i lato na fia le mta upu le whalmai mo tonga fitinga. Ma lo whaawa wai nei sue e ngā le ofisa o leo e tu sai ma le mta upu. Ma tau sa ili ai i lato na whaatino ina le whaao ngā 5 ma le whao mea matu ia. Ma itala muli wa mata nei suenga le vaenga e suea me ai tau mafa po le vaenga o le food safety. Ina walipati atu le mawai to tono se mea ai tau mafa se tamaititia onga se ini seti. Wha mawino nei mea ai tau mafa po school lunches e ngao sia mai tupe le malo. Ma o le kolisi mo lungo Kelston Boy High School na mawai lea mata upu. Wa wha solo ai nei la suenga pe wha afefeo no o atu lea si ini seti to tono mea ai. A whana wa onga. Mo le sila fia o le nei mata upu i mea ai tau mafa a whana wa o ngai leo se mata upu e fau. Le tele ai o a fianga ma whaafitau le tūlai mai ai. Ai o lo mai tau ina pēr le wha awa wai o na wa aia tele o nei whaafitau le whitai ia i ma pōkalame i whaatino ai o mea ai tau mafa a whana wa onga i le atu nuu. Ma o nisi nao tātou tāla fau mo le nei tūla mai lo Radio Samoa, tau whāsoi fua. Radio Samoa. MEOK with 30 ground. Let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. Come on down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My baby. Yeah, o falongo, o tamu. Sa o fo fatali male, o no sai. O mao, ele umalo saluai. Ilo fia falongo sa upumai ya wehani. Ba imau, ba futsanga, ba fana. Be analea ile fili ole le olanga. O ulangona wa mawaluma ia usunga. Lo fa walunga o ema ui aso uma.
ufa emusu yataita watamu ufa besi finu stila taulemu lo ufa tu ia ufa inga soy foi ya malolo I lo ainga Tefia faya tu masongi yo fofonga Tinga ona leta ue tu maukele lo fa Aoe ua sui ila uva ai Sina upu se tasi o te fia Always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's right time Oye we wali one leva your sinna Bele e apule oe ila feelinga Atawia ina ia manuia la utau mafaina Aile mafaina Alo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Watamu upuva besi tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Surfo ya ue malolo I lo ainga Surfo ya ue malolo I lo ainga Mommy, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done.
malubula. Chili tui mana unio le matu. Yafai ai pawa sitala. Chili tui mana uti sau mama. Au sulu sulu mai loi matau le tangi. Awa o chili tui ya ile ni la lula. I find my name. You love me today. I find my name. You love me today. Apaya uti fatali. Uti fia ilopia sautali. Uti nufo ai malefifia. Se asu ai faatasi. Uti litui mana. Se yo o se asu ne to esu ia olofina ngalo alofa mai ne ua umalu masalo salo. I find my name. You love me today. I find my name. You love me today. Awa iti tau mamau. Ina ne isilu ubau-bau. Ai no foma yo utalane. Ni sopu usi manuvale. Telefia mana oni me atinga. Pe afai ai toe umai lo sha. Nei tu fapo e vangai le fa atofa. I find my name. You love me today. Oi, fianga sufi filongi le divaingo le Aoauli ina o se fulu lima mala fa bedu tau te nei ia le tulai lua. Wa tien tu le fianga ia lua ia li ai sha huch mo tatu telefo e pe ole fa funga tien i le tulai lua ya tali ia le tatu filo inga e se temi leo to mau male fianga ia le lua ia mai na vai le sui le tatu wala leo pa pe leo nga lue puno wa i mai tonu. Olo tanto tudo u i Samoa te ulubanga o le wha sidonga lima vaya solo whanga solo ele teimrei pe o la amtali mai le aso nafi. O koe si aki lau ka avale kiri ame piki le whanawa onga. Mana tuele na o le amtuska paka na wa whainga luenga le teimrei o yei maka avale nga wa yei ma camera. Tuala tula imaya sautao Tui sa vailu upe moni e la ufa alongo Tafia taulia se tufanga so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Fia malie isia uitulanie ua e masani ile aini usamie Sia fo ila ulu se va ia moto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua matu sia la ufa asalo Ele fai so ulu to ae aloita ile fa alomo Auewe tali Soria ete whaanoa Olo ua lufa lena Dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa
Ai lima ila utautawa ua la vea i o umama ma o utotonga Sau i o tau ta eva le i o e ta tenu nofo i le mali e o si o loto Awale i e toe ma Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata so la i maunga Pe e te tali tonu pe ata so la i maunga Au kilani, pamuru mole whaonga te tau le suawai, ua whaiti tia ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malusi tele le alu le vai I le tātou a ai, whamuru mole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele, whamuru mole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se senga tele, whawhitai mo lo lango mai, morisi whaamtalanga, tanga yan I le watercare.co.nz. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Fianga mai Talafiso le rivaingo le Aoauli.
Ma le pese ua whaingoina o le whaantali pasi. O lan te muli da alwa I se pasi. I te tonu ai o New Zealand, sole. O te leo mantua po le ante muli na ualwa le pasi. Ni paule te mina ualwa I se pasi. O le anule a vestasi o le whanau. Fwile le ala to malanga I kai o le su. Masalo le lima I le se furuka usanga karu. Ya le te tau whanangolongo. Fwile leo nae whaimasi isi I le maali e fwa ilunga ia le tau. O le pāse se ilunga o tātou pasi nei New Zealand. Tailo ia I Samoa, whantalo whanto I pasi. Malawa. O lo mafuta mai lo tātou o tano I Samoa. Tātou I nei New Zealand ma Australia. Ia malo le au solo. Malo fo I le sila. Malo fo I le whanto toa ia o toa sunga I pasi. E le li potina sa I tua pe. Malawa le vāson se vai atu nei. O lo whapea mai ai. E pito I sili atu na to te le I lanto e le tongi o lanto pāse se ilunga o whemalanga inga. Whala wai tele tono New Zealand, nei lo I lato o le tutongi o lato pases. Ia wakawa I fui mau koule au ampasi, ele nganto I li tu pāwari. Ia vape fo I li tu pāw te maitai, o lo whaia le ngā ruenga o le ave pasi. Ia malo la vale o no sai malo fo I le wha toa toa. I ngā ruenga o tu tofi iei o tau, ia ele se mea whaingofi. Ia ngā o le lua o lima, lua o vai se tu longu al wha fungang. Ia ele mawhinkia I fwere pasi ia kamo ea koe kau vau mai le au oso fua I lunga le pasi. Ia o le mea lale, o le ua tawai entui. O na ua amantana whio I maskula ki I lunga o trains. No fuafi. Ia ta ilo ia I tātou pasi. Ia po le altu langa na ia. Ua amantana le whaitoa vuilele le o ngā ton. Tuli oso I lano le pasi. Ia e kuri oso meilo makamasao I ngāle ko ngia mas pasis. Ia o me whailano ngai, whaantala whaantua ele tina ia sina leo, Paulo Arona, tama whainga ruenga le whantua ia Gria, ma lele tasi nai North Brisbane, sina leo, li tara Williamu, ia mahalo, mahalo ar whaia le whaiva, ia mahalo whaile on sai, le ringvaingo le Aoauli. E lau tau mistemi o na, moala le tātou whilo inga ma le fionga ia lilo mai iawa mina vai. Pe o a mai tau le banga o le whaamsidonga, o lo whaanga solo I le nei fo I vaiaso, mō vaiaso I lima o lo o lumana nei. O le whaamsidonga, ia ele o toi pō imale I le tūlanga fo I, o I lātou o lo tūtula I luma o le whaamsidonga, e tali o lātou mōrianga. Ia e isa tala whaanoa no leu te fia whailo atu. Lena au lātou tātou telefone na whaafonga iei nei la waili tūlai lua. E se fulu mala iwa tau sanga o se ali na whaapea lea o na whaamanua lia mamaliwa I lava. I le taalonga lea o le motu sa o listanganta I listanganta. E le o le taalonga loa ia fwoi lele le runnet leana te ena inisio no fuanga. Ale council tonu au kilani o na whamaile pūlenga ale council. E le aini pe mita na talusanga ina I o lantu no fuanga ia na te enai I ale whaatironga o trials ale vaenga lea. Peter Yanni, I le mata upu leo te ta ua le ria woli whamai, nei ei ni wō, o le tūpāwali, le na whaia le lantou ta alonga, e leo le ta alonga la le ranit, o le ta alonga wha sama noa, e sa o mai ele stangata e tom whaile stangata e poe. O mai e sfuru iwa tau sanga le matua o seli, na wha pelea o na wha amrua lia I le fiafiola sa, na se I mawai atu nei, ma a wina antua I le whalemai nai Palmerston North. Peitai, na o ane I le fiafi po le po na po, ua whaapea o na maliu le neiali, mai ona manuanga. Ia ma o se whaano noanga te lele mo ia o ana wō. Ia malona ainga fo, I le mea ua tūlai mai. Ia ma o ila le wha mawhantu wai. Se I vanga nā lava ua whaina pe mau se soifua. Ia whakakako koe vivisi fuila I le polan me kaumwhai. O le mea lālea, I lia o nganga koe ngā me wapenga, e le sau le tupe. E toi whaantau me iese si soifua pe a kupus whale kou. Whaamisela ngangoleli ia inga wo mai masani o le reali I mai Palmerston North. Ia o I toi valvolusia ia o le la au, tātou ia mātua. E kua ku fuilele au ka whaonga I whaanga au matu pulanga. E va ai, ole ola, e le maua I se whana o loa. Le mana me ale
se o aso ne salo lava awai wasui ole olanga wa uma solana ole lau pe pamanu minumi le tanga o aso salo lava salo mai pe ataua salo mai amana tua o e fai le toalua O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Radio Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. O le wā toi lusfulu miru John Talo le tula e tolu le divainga o le Aoauli o le taimi fo le rei o le tātu wanga I tuai. E le sui o le tātu wala leo e pe o le masiria I a fiafio a solua a su tofi o vai aso te tasi le fionga I a lilo mai ava mai na vai. E tu sai ma ta upolo fa pelea o na fa nga solo foi e tu tonu o le tātu wa fa sinumanga I Samoa. E whiwhilanga nga fa talo fa antu le divainga o le aso a lilo mai ava ma lo le fai le fai ma lo fo sai o so a so tanto fisile fa ya la ngai se le ta wa I le tala fa so lo pito le tanto to o mta upu o lo tu le mai tono sa mo fa tala fa tu ma lo le fai le fai e ma lo fo le tau anta I le so lo ni o tanto wo li ya ma lo le sai fo man wi el tata o tunu fa tala fa fo I lau talainga Fofogamua le nei fo I vai ngole aso tofi aso lua ne la ka wan fa ke le va vea o aso vai aso ia e fa felo ia tuai fo I le pa ia mawalunga se tata o tunu ia I lau tapua inga ia o le alofa maleanga lei o le atua e le mawhai ona ave sea mai tata o mai lea taimi ia o lo maua I pia le tata o felo inga le nei ia awa fo I le longo puyali ia ma le sila fia fo I le tata o tunu o meolo tupu Samoa nei ia monia lau fitarainga li Fofogamua o le tala fa asol pito le mea o tupu I le sol tata o palimene ia me se fero tata o whainga malo ta ilo ia intau sanga o mawai pe ise mea na tupu whapea I lo ua ia wa ai mai le tau sanga na o whanau mai ai o mai le taimil nei whata o whaalongo ale ise me whapea wale pasi le tala tupe o le ala ato e whaia le palota whanatinati se tata o tunu ma lo fa te mo le filo inga ma le shonga le lo ia ngal balmana au tanga fa ye se temi la o le so ia le funda sa no mdino ia le titai o le tuanga e sunga ia tu le te sanga ia fi se la valu sun malua na tu la I fo I me fa pe e le pasi ai le tano le tupe il pa bene ia le lan fa ia lo mal finga pa no ta ia wai po fe am fe ka ko ke visi le lo ma ia va mal fa funga ngala tu e fa ia il pa bene tono le pa bene se vanga da wa yeni va enga o tu la fono e mo mi ai se fa mana manga ia mai le vasenga o fa sino ma le ofisa o fa sinonga ia ai o fast food mon tupu sang o le futanto tupu le se me fa pe ai ma no le nga lue ma no le fai vo tilo ia e se le va enga le sa e PCA o mai la vana na ia le wan tu le solo na lua nei ia li lo mai sa leila va ia pe o tele ianga I le palimene e pe o le fa e tul lo lava ia le tato mata upolo o I lo mam me o famasinonga le nei fo I vai aso ia mana I vai aso lo mana ia ia le mata upo fa tau I molianga o le fionga le ali I le tai o le vai fa il fast ia la Aouli ia fa pe fo I le sui fai pule ia fi pule ai fai mata sua ia fa pe fo ia ila to o fa pe na mo le fa tasi tama ia lise ia male ali o sam malo na to lo si vai so mailana na fia li Fofogamua sa fa pe na ona tula ia le moli mau mua lava ale tu o le for the prosecution ia le fionga le komisina o le to fa awa pa au longo tino Filippo ia mantua foi la na wal ese mai la mal famasinonga le no sa lo feta to report ia nafi ai o lana fanga solo ia kolosi ia pole tu I fesili na foi ia e tu famasinonga pe ona ile lo ia ale fionga ia la Aouli ia mafulea I malisi ia fa pena foi le lo ia le fionga ia o ia le tofali o fatau malama ia male ali o sam malon to o sivai so o neila le tai au ia le na toi a matai fo ia le mai ala vana na fia ia le ia fesilingia e lo ia o mata upu nta ua le moli mau le fionga le komsina ona e tele foi mata upu e ta ona fesilingia ona o le na tu sa o mai lava ia le moli mau le komsina I mea na fa o fa pe mai o mau ia na avatu o mau na fafau ia ona o le so tangala ia I o le fionga ia fipuleai ia fa pe na fo le so tanga o le fionga ia la Aouli
a ole imol maule fionga le li komsina sa fora sia la fo ia me uma nei ile fo nei ile le fora sanga le ole ile sa nafi ali Fofogamua o nei la o le sa fa yele sa fa awa we kolosi le a le lo ia la e sa o te atua uma ia le kolosi le cross examine I fully examination ale lo ia li o fa malama o sivaima masam Yeah. ona nei ia o le lo ia la le fionga ia la Aouli o le fionga ia pule ai matuma ta ia risi ne ke si le mai New Zealand ia le ta olua ma le fio ma le sunga ta i lo ia muro ia o le tulanga lava ia sa fasiringi ia le fionga komsina o lona so o tanga i le mata upu o lona so o tanga wai na maua na nafi o le na fasiringi ia le lo ia ta i le o Catherine Dalcial na fasilingi ia le fionga i le komsina i lona so tanga o le maua na nafi o ia le si tanga tau le tangi le matau ai le taimi lava lea o ia le tangata le a fia i tonu su enga nei o lo tuina mai ia mau le whamasinonga ia ona whamanino ale e le komsina na nafi sa io e fo le komsina o ia le i lona fianga o ia le si complainant o le tūlanga la e pei ona ia te whamanino nei na ua whasiringia le lilo ia lea ala Aouli. Ia ina ua whaapea mai le lilo ia. Pea e se ana le vaai e loa il porkala mea Samuel. Whaulu loa se civil defamation, i le defamation. I le whaaleanga ina le o le ingoa. Lea mena lai ona le consider e whaise mea whapena. O whai mai e tala ua pau. Ele i eise manatu e whaulu se case whapena i le taimi lea. Ai ile va ai ile reputation o le matanga luenga ile tau le lei o le matanga luenga ile fatu atua ina ile atunuu ile ngā solonga le lei o le fatinonga le latonga luenga as law enforcers o la tau e whamalusia le tūla fono o lea ua o le trust lea kungu o va ile vevesi le i nei man telo tala lafo me uma o le fatu atua ina leo leo ona ua fata ua tangata le mau fafau le na au mai Samuelu faalu lungo le tautaia e program ia ole ala lale na lai ona manatu loa e whaaulu le tangi. Ai whaaulu la le tangi lona tatanunga mo le matanga ruenga. E le mo sona tau le leia waipe o le fesili le na le li palangi. Ona o lewa e manatu e whaale leilo reputation. Lo tau le leia o lo tangata lewa e manao ai e whai ona o tala na lafo mai e ta wailu suafa. E whapea te le fionga le liko msina e le ai. O lo tilo i le tūlanga le iai nei le matanga luenga. O le matanga luenga, o le ao lea e pui alo tātou atinu lona sanga le mū, e whaamalosia tūla fono mea umala mai tonu o Samoa lona winga. A whai wale se whaatuatuanga. Ia, e le au ngā wale i lopo le tā ua o le ngā luenga a leo le ala lea o le whaamalosia. Ona, o le tūlanga lewa iei, pe ua tau pepelo ina leo. Ai o mau ia tau pepelo ai ma o ina ila tunu. E le o ni mau whawaia o mea na whawhang. Tasile na mea na ia le fionga le li komsina nei. Nei si tūlanga na whesile le li komsina whesini ia le lo ia lea. E maa na ia whesile le lo ia lea le fionga ia lau. Whesili ngia i le tūlanga whele le lona personal interest. Na ia iloa e ia le conflict of interest o le minsta o leo. Na so tanga. A te tau lea i le tūlanga fo i le na awatua i la Aouli le whamatalanga i le aso lea na whono ai. E whapea o lo o la matia fo i mai e whailoa i le na fionga. Le tūlanga o le ia le tau pulenga. E tangata wale ina ia i minsta ia to olua. Mantua na ia le tala na le na sang. Ia. O le tūlanga la le na whesiringi e le whionga le li komsina nei. I le tūlanga whele lo na whaata waina o le mata upulea. Lo na whaata waina. A wanga declare i le whonutanga lea na o iai ma whawalo, le na iai ma lio, iai ma le komsina. Le na wala au mai la Aouli lo na ofisa. Na declare i le aso lea le conflict of interest o le whionga le aliminsta o leo. Le tofa whawalo Harry Schuster. I lona so tanga le matangata ia le mata upulea. Ia o le la fa mai loa ia le
O lea le fai mai e loa ia le fasilia le lilo ia lea. E na ia whaata wa ina la, ia le tūlanga lea na ia wa ai le popole o la auli ma le au mai o lona manatu. O concern le mata upula leo whatu la ia, ai whai ele li komsina. Na uwa ai ele i popole la auli le aso lea. Sa au mai sa oala na ia whai loanga mai ia te au ma le fionga le Liminster. Le mata upulea i le masalomia i o tala i o fea vea inei tangata wale ina o Minster to lua. Ia whairo ele whai mailo le fasilia le lo ia. Sa avela ia ise na le mena whai sa ave isa tofu so soani ma e kea i le mata upule le saunga le mua tangata nei. Ia ona whapea mai leo le fionga le komisina i oi. Sa o whaia le sa ave ia le so soani ia lai lo whai ala auli e ma whai ona au mai leo e te olua e ave ta avale ia lua ta avale. O lua ia Minster te olua, o lua ia whaipule te olua. E ave ta avale mo le lua saunga le mu. Ia ai te ena e le fionga ia lauli ma le fionga e fulia ai al tulanga lea. Lesi tulanga na fasiningia ai, lesi tulanga na fasiningia mantua foi. O leo fasiningia ele lo ia al lauli. Le tulanga foi le toi fai o le so engalo na lua. Ai se ana toi ave ele faila ia tupa isapani le malfanga. E toi fai so enga. Mafuanga. Ia anta walo le o pa au. O mai i le lona komisina po se meo iulai i le tausanga lea wafe lua tolu ia po lua tolu lua fata lua tolu e o mai ia i le komisina o lea wa matua vevesi a tala ia po fea o ia wa tausanga talu na tatia na taupu lea o lea wa vevesi tala po fea o ia le taupu lea i le mali wa tu au e sea wale fai se tonu ia on famela lo komisina fasili lo ia su e po fel faila su e to le sa fa ima le no foi ile faila ile le fionga ile sui komisina le sunga ya pali Mona Lisa o ia na le le faila fa mai o le ta tia i wa foi portfolio a Mona Lisa le na ia le investigation mo o le traffic le la ta tia i fa tali ai nisi mau fo po la se si tulanga e ono watu e toi la langa i lunga le mata upu. Ia, e te wa foi le, fai mana mia le komisina le fai le au mai, ina ia ave atu pa, o mafua angala le komisina na lai na ave le traffic. O le wa sui le tai o le traffic le taimi lea, mantua sa tai le traffic, ia, sa tai ulu ai ia tunia wa alotu le sa fai le su enga mua i le traffic. Ia, sa loa tunia wa alotu tai le CID, ai aluaku loa lea tupa isapani sa CID ta iloi i le traffic so ile fesu ia inga la pe ona fai mai ia la fionga awapa o ile tofa pa ile fesu ia inga malona manatu e mana o mia ni matafo ni falongo na fo matangata fo e tilo ile mata upule pe to ia pe ma mai ni simau e tai mafai ona toi langa ia le mata upule mfata no mo lianga po e masalmi ai Lena lai ona ia toi avea le faila ia tupa i sapani. Ina ia toi whaanga solo a toale matilu pe iai se mea na misi mai le su enga mua. E tau ona o iela lata o ngā luenga. Ia tasil nā mea wa tuli ai. Ia le fionga le likom sina. Ilona so tanga ilona ave ina o le faila. E faila su enga lona lua ia sapani. Ia tupai. Ia o le si mea na tuli ai. Tutuli le mtau foi le tulanga foi le o le so tanga le matupai o lona I lo le ngaluenga le na fai atupai le wa moli ai e na moli mau le ta wa moli mau fa ni sam ma si vai ma la vanga I wa moli le la fai mai lo le fasilia lo ia e le o le mea le na mafu ai ona ona promote ia le to fa atupai le superintendent a leo o no le wa e tilo le ngaluenga le na fai e tupai I le faila le ia ile ia molianga I la tone ia na famanino fo komisina tunanga lea o le selection lava ia o ranks ia matofi fo ile sitia le promote o tangata ele faia ele komisina na o ia le fifilinga tu sai ele panel la te sa ilia mavava ai ma filifili ia na watu le la to fo tuanga komisina ia o le komisina la
Na te avea le fautuanga le minsta, o le minsta la. Ia, e tofi mai ia ma io ina pe approve ia ia le tangata leo o la promote. Mari. Ele ai, o tala la le ale fionga le li komisina, ele ai ma se tūlanga foi lili. I le filifilinga le ale panel, o le process la leo leo. E ava koe se faila specifically I pe o le faila lea o le maliu o tu au. E wha apea kulunga ia, promote kama le langa lewo complete le faila lea I le case lea tu au o ia lea nga faia. Ele wha apena o na faia le o le saunoanga lea komisina, ele wha apena o na faile le ngaluenga lea leo leo. E tele lava mea sa fesiringia ai, sa fesiringia le li komisina I lona le whaatawaina o moli maua Sam. Ia. Moli maua Sam na avatu. Ai se ana lai ona le tāua ia te oe le moli maua Sam. Ai whai mai le komisina. So saenga mua ma saenga muli. Ele I taha ua le lisi o tangata na afia te suenga. Le suafa o Sam. Mua ma le mulu. Mua man muli. Ele I taha ua ai I le lisi o tangata na afia I se suenga. Se ingoa o Sam. Mea la sa ia I le sin, sa ia I le pōlea. Ana le le mea lea. Ua le tau lau o le wha moe le tau mawhai Watun mo mau le fa pe mai le fionga komisina o mori mau fafau. Ele o mai lofa ele fa saulo le tauta iai. Fa to up lo le ngo Sam le ta o umame fa mai na o atu watulan fa mtalanga I leo ele Italia I leo. Ia o tulanga lana fa pe mai o pa. Le la o mai lo va inga ia na faia su inga ta yulu malato va ia mea umane. E moli mau atu tulanga le po ana fea na o atu Sam. O ana fea foi na ia le sua fo Samuel. I lunga. O le lisi o tangata. O lea na nga ia le su e ngā leo. Mari. Ia. O nisi o tūlanga e taipei o le tūlanga foi le Fofogamua. O ni mea e maua I se whamatalanga I leo e ono lead I le tūlanga o le whalamlawe. Tangata I le si o manga lava o mau o le whalamlawe. O lea e tu I fesili ai pea ele fionga ele sunga le lo ia lauli o le ale me na lai ona le fata ua nai info la itia sai le running sheet le leo io e te tau ona attend e te tau foi fama wina ni statement sala to o le na lai fama wina le running sheet o le running sheet o le fama wina o ngalwenga sanga ia leo ile I se mata po fa maulai tu o la to foi la atoa Ia, le la whapea mai le li komisina, le whapea o se whamtalang whailele na au mai neia o atu attenda, atu le whamaonia, le ona whamawina fua leo se whamtalanga. Ele whaia se me whapea na, ai ma whai lava ona iai lalo o le tūsinga lea o whamaumaunga I le running sheet, o lea sa attend, sa o iai leo e whasilingia. O nisi na mea na, o nisi na tūlanga o lea na matua atu I whasili, ele fionga le li komisina. I le tūlanga foi le o lona le tā ua ia te ia o le moli maua Sam. O lona le kea I le safety o le fionga le Minstein na wata ua le mea le assassination. Fua o tangata ia e tangata wale ina e pe ona sau ia tala. Ia mai tūlanga uma ia e pe ona tā ua na nafi o lona involvement. O le o ia foi le tangi le mata upu lea. Peila o le tūlanga na lena tu ifasilia ini. Ia mama uai. Ia le ia Fofogamua amata se fulu malolo le kot le tas ia o le lawa toi on le taimine ia masalo o lawa alu le taimine se mo mau fo pe fa uma le kolosi le fionga le komsin le malo fa tai olo no winga lai fulinga mai foi lele e o le dala vai tau ia tu ia pepa no ia le tuwa ai la tu ia o a fia foi tono le matau ai o le keisna au maila na faile tangi foi le fionga le komisina e fa au I maila le e tauna I maile lo I al mtanga luengo le le mo ia mantua foi o e Fofogamua o me fa pe ia le tau vale o ia le la ka kalangwali tulia ai o le tulanga o le famtalanga la vai le fionga le komsina o le tangi e sa o ia na manatu faile tangi o ia na fatonua e faile su enga o moli mau ia pe moni mfamaoni peita iane o lana saunoanga e na tele I moli aina tangata ia
O le mea lea na whaia I lātou sa whaia suenga ina ua lātou wa ai. Tala whea unga, ma le tūla fono, ona mōlia, ona ua solia, I le tūlanga whailele. O le fabrication of evidence. O le suia o le mau, o le fafau o le mau, o le mislead, o le o mai, o le ngia ia leo leo, o le tau mawhai e toe sui a toa, ia le suenga leo leo ua uma o na whai, mo mea nen ta ua komsina. Tau mawhai mai e sui a toa le suenga mautua leo leo ua uma o na whaatauteia. Lua, o le whai o se suenga unauthorized, ele matanga luenga o leo leo e se tangata ele I awatu ia ele authorization po le whaatanganga na te whai aile le tūlanga lea tolu. Whawhau uma mauia e le whaamaonia e pepelo ma e lea miotonu. E le sao ma e le moni. E le whaamaonia foi mauneina maua e le suenga nei. Ona o le tūlanga ala na tāua le komsina nei. Ona o fesilingia. E seana na ia le whaatawa ina ile mau o le nā watu sami le ofisa o leo leo. E watu lana mau e lato te ena. Ma lato le talia. E sa no le whionga le li komsina. Ele iai ma se tangata I ngoi a Sam nao o atu ma se mau le ofisa o leo leo. Ele iai fo se sua fo Sam I suenga ia mo ma le lua a mea la o Sam le tangata tawan fisiningia o ia le sisai ia le sin le polea. Peitai, o le wafate ia lato. I le moli mau lea na mau ai suenga lo na lua lea na fatautai e tupa isapani. Lea o lo o whapea mai o mau fafau. Ai whalonga tula po kalame le o whaasawa I lunga. Mea mai ana na tonu o whamtalanga lea Samuelu le satu inatu le na su e leo leo e le moni mai whafau. Ia, o le tūlanga la e pei whaina le o whapea mai komsina. E lau fionga le tamaitai whamsino. E tala whea unga le tūlanga whapea. O le o le suenga mtanga luenga o leo leo o na alu yala o le tūla fono. Ai toe o maini tangata ele I Aoauli ele I ai fai mai o la kousa I le sine polia after 2 years le uputaua le na whaonga me komsina I ma e ai o le lua tausanga a fai e loe whaamaonia mea ia ai seana leo mai ai I leo lua I taimi na whaatino ai ia le suenga leo leo lua I taimi na I le whalaulawe lea whapea mai o au sau I le polea ia ma ai le lua tausanga ai fata up mai loa ma o mai fai mai o mātou sa I tausanga I le polea pa I tino o le tofale ala le pule o lanta avale na so aile I le ua maliu. Ia, o tūlanga nā le na whai loa nei le fionga le li komsina, ia, o te iloa le a whaasolo a le kolosi, a whai au lai halu taimine, wai, e whai kūlinga lo ia male li komsina. Iso se mta po ia whapena, tūli mai, e tama whai fo ia le defense. Ina I approve la tau tam whainga la tam whai I oe pete te ena le fionga le li komsina, mta upu lai whatula I mei la tau. O anga lava le whamasinonga, ai ia tau o le li poti atulu nā tātou ia. I le tau mawhainga le li komsina, e wha manino ma wha malama lama. E o foi la le tūlanga le ana tā ua e whapea. Na ngā I tupai interview na Marie, ai le interview wa I le suenga na lua Fofogamua. Ia. Whai le whamatalanga Marie, ai le whai whamatalanga a Sivai ma Samuel. Ia. Ia, so watu fesilina I komsina pena te silafia ia le tūlanga e mai komsina se I saula tupai. Tupai ina whai ale suenga o ia la sa o tautala I le tūlanga lea ai seana lai ona whai ale whamatalanga Marie pe whape mo I pele ai le whai ale whamatalanga a Sivai ma Samuel. Ia, al whamatalanga na Marie lea na tā uai na toi fo I mei Marie whamatala I leo. E a whaine, e pelo uma wa whaatanuina ia, ina ia pepelo I leo, ai o ia, e le ai masona maalam na maanga il mataupu lea nau I le otu tu aku. E le iai fo I le pōlea ta ua Samuelu sa watu il pōlea malava ai ai le ta avale lea le pule, o tūlanga umana il whamtalanga lea. Ia, lea na toianga I leo e whaila tau suenga lona lua. Lele, fōlinga maila a whapea o le ua mai ai le moni mangu fo I le fionga le komisina o le la wha solo mai pea ia manu o le malo pea lilo mai awa I la moita. To atere fo ia istangata o le atunu I la tau sa tua ia Samuelu ia na whaasala launga.
o lātou ingoa. Ia lea lai anga I mai e mori mau le mata upu lea. Ia gai fo I ma nisi o le matanga renga o leo e peo na tā ua. Sa ia I whainga suenga nei. Ia o lo whainga solo le taimi nei. O te loa whai wa umarkorosi a lea whionga le li komsina ia o le taimi nei lau whainga solo I si mori mau. O le si mori mau e so ai pea. Lele, tone, lua tau sanga e whatua toi manu I lunga le moli mau o Sam. Ia ta ilo ia lilo mai ia waila I sa ue ia whaatata. Ia e pi tau fōlinga mai foi lele pi o se moli mau foi lele na alua te ia wa tau ane ai sa uloa pā mai. A le mea la le mai tau antu a lilo mai ia waila u fola sanga le diva ingo le awu. A whai o lena sa unoa le komisina. Me se le matanga luenga le la tu so enga ele moni ma fa mau. A o le la bo fa nga aku ia kua. Tua mai I le au nanga le matanga luenga le. Fa makara ka die ko ngon fa msingo nga ia ko nga mau fa pe. Na le winga lo oi lo se te fa melo fsile li fomo. Le winga lo tala. O le na e sa no. O le na avantu le moli mau le asem ma si ona to lua. Ya faila le na fa yel so nga le ma fa pe mai matanga luenga. Ele fa mau ngia ko nga moli mau ia fa pe. Nga sa wa I kua rua ko ilungo le ea ia fa mailo. O la me nga le fa nga I moli mau le. Le winga lo tala voile. Se pi se le mele sa wile tu le o tala le. Ia ole tulanga ia e mai ai I taimi umananga ia leo e peon tawa le fionga le komsina e fa ilo le fionga ia la Aouli ia le tulanga wo o ia ile se suenga ma mau ia wa ma wa le fa maunia ma o me fa fa ia ele italiaina lava ele fionga ia la Aouli even now ele italiaina lava ole manatu ole fionga ia la Aouli e moni le moli mau se ole moli mau ale e moni mai tau ona molia le fionga le li fai pule le tau fale ala le pule. O upu ia le sata o itono le whamsinonga. Ia ile o le mea na le fai mai ia awapa o ia matuate ia o le moli mau lea sa fale au ngā ina leo I e vai atuloa e saulo le whasalaunga lea o wa ea daila maisi mea o le fale au ngā ina o le ala le pule. O le fale au ngā ina o mei. Ma le fale au ngā ina o le li komsina. O le whaaleanga ina le li komsinta ue o pau nei. O le whaaleanga ina le o le matanga luenga atoa. Mari. Le whaatuatua ina dishonesty I leo. E le whaatuatua ina ia ngā luenga leo e pepelo e whaala atua le whainga o lato ngā luenga. O puia. O le whaimailo au pau. O le tūlanga la lea. Ua matua le ai e se whaatuatuanga I le atunu. I le matanga luenga o le e tūlai mai. E solve ia cases e ave tangata e wasol tu la fono o le puipuinga o Samoa. Le wa mafua ina nunu le to au le tata wa tunu. Nta ua mai wa pa au le asol neila ia tala ia. Le wa mafua ile be vesi le atunu atua. Ona o le mata upu lea e matua le la titi ya fe mea wa pa au. Ona wai. Ona o mau fafau. Ona o mau e fafau e le ni mea moni. E le fa vaea. E le fa maonia. A lea wa matua fataua. Ma avea ma mea, wa tu umawala loina ili mtanga albenga leo upu ian faa na saunoa ele komsina nei. Ina watu ifesili pia wae umia pia ma se luasful minute watu ifesili ya le palang. Ele lilo ya palang. Ia awapa ile tūlanga lea. O le alo iyo lato talio mawa Samuelu. Ia ma lato maltūlanga lea o lana tangi. O lana connection. O ia le tangi e me o pa sa o una fa o wol tangi ai le mo e o lo reputation for no mana o ina ia te fale le ia le matanga wenga wa pe o te alu ese nei o le anga le reputation o matanga wenga le case nei ma mo le mau pelo ia ai sau se si komisina e o le mea e kas e le fo ia le fa fita o le me na le wala ina mato manatu au mai lo il fa masinonga le mata upu e kilia tua ina ia whaamaunia. Ia toi whaafo I le trust o tātou tangata il mtanga renga o leo. Lele, maa lo wha, tai, ia, ai toi fui lai titi ai, tō sa u whesili voi, lele lilo mai awa. Ia wa le lavana e awai le aso nafi, awai le so. I le tūlanga vo, I le e whaapea se whaamtalanga. A mele avantu I le ala I le pole, masami tu tonu o se potu se tasi. O na whai ei leo le lafi naunga.
po ai o la ua sa. E iei se mea I lalo se kula fongo I Samoa mwhi inga whai se mea whapenga li lo mai awa I lo sila fia. Ia, ole tulanga na le fai mai per komisina. Ele aini, ele ole ala na tula fono ele fa leo leo ila tu suenga, ele ole fainga na me tono le tata watunu. Ole fa masinonga e fina wai mata upu. Ina ua lava mau e watu waisa mata upu le fa masinonga pe ya. Ia, ole abatu foi ole tangi le na abatu ui ole abatu foi o moli mau ia a Samuel. E pe ole ala na ole upule ala fionga ia la ole mani toa ia sol la tau fontanga. Ina ua whaailoa ia ele komisina. Ele tala whiangai ale mea lea e ola tau e whairiso suenga. Ai o mai whai mai e ole ole e molia kangaka. Awa ole upu sawana na whai mai ua lava mau, ua ia mātou mau, ua lava mau, ua uma o na mātou verifaina ma ole ala le pule o lo tu ua ia e moli mau. Ai anga ilo leo e whaia molianga. Ia ele o whaatotoina aisea a whamari komisina. Ele ole ala na mea ole whainga I tonu tato atu nu ulua. Ole su enga na whaia e li o whatau malama. Ele I authorizing ele matanga luenga le tangata lea na te whaia le su enga. Ia tolu. O leo wa ask mai I le whaila leo na o I leo e whaia su enga. E avatu. Ele mawhai ona e ia o le komisina. Ona ave le whaila ia I le awaenga lea. Aisea, e pop apa ku le whamasinonga le mata upu lea. Ale su e ange le mo moe leo ele o ye se whaila a lako whaila le lewa mai ave I le awaenga lea. A pe o le tūlanga na le na whamanino ele li komisina. Ma whaapea mai, ele talia na ia whaila va ile, na ia saunoa lava ia la uli laso lea. Ele se tūlanga whaapea mwhai ona whaia. Ma ele talia le tūlanga lea o lo tālu sanga mai ai. E maa whau. I right, ia te tau o tangata I lalo le whaavai. Awa a awatunga, ia longo ingala o le si sua a lea le pule e whaatula I mai le ofisa o leo. I le whai o se mea whaapea. Ia peo tūlanga na po kali e lau whasiri pele ai. E o le si au vesi li lilo mai a whautai a mo le tali. E ala ngā te tau I se minista lango po se minista o le malo Samoa. Ona fesili ngia ngā yoinga ma whaila ia ale matanga luenga o leo o le a ngai uma iai le mamanu o le antulu ulau tele. Ona whapea mai le e whai se whai unga la ko wai e ko konga o le mea la tu te ie. A sau sila fia e le tātou whaavai ma le tu la fono le e lima tai nai ia whai unga uma I tono le tātou tunu. Ia, e le se mea whapea na Fofogamua e matuale ai se mea whapea na. Po oe a whai mai o oe o le palemia. Whasita inga. Ia. Po oe le palemia. E kere sawa mai o lo official na e sa whai leo. A mai le whaila ngā se yo. E man tual mta upu le nawe se ai whaila mai le court. E man tual mta upu na. E le mawhai o na whea vea ai mea whapena. Aisea, e malu kui ai lalo le wa inga leo. O mea uma ma whaamatalanga e a leo la tau lea tiuti. A whapea fia sila fia le ministal mea. E alwaku ele maka e alwaku la le komisina e tala noa ma whaailoa e recommend ia be brief awa le mena komisina o leo le masana o whaalongo le whai e brief ia le fionga tai palemia po le li palemia fo isa e tu le e pai asa umawai e brief foi le mata upu o maka upu le wa ma o le case le whatutu mai le malo mea uma whapena ia a whapea foi wa se me ua ia se tai o le malo po se minsta o le ua pelumia ina ai ma vevesi el tata wa tunu se mata upu o le na whatou ai leo e fe au foi le minsta o leo la tau ia I po le ale tūlanga wa ele whaanga solonga o le mata upu ai le ia se mea foi le whapea lo ka lakungi ia e o foi a tatou o ka whai aku le a mai le whaila lea le wa ia ma kou mau kusala pe le ufa aku mai sesi officer o leo longa lua foi leli le anga le officer o leo la ona ono le mata o faile e ia me foi le private prosecution carry out la tau ia la tau investigation ami le la tau lo ia carry out me uma fa pena ai le mafai ona fa pe carry out la ko investigation ai o mai fa mai la ko faila lengo wo fa ko investigation se mako kirkilo ia Ia o peo tūlanga na, ele i se tūlanga whapena I te tono o le tata watu nu o Fofogamua. Le whaanga solonga o mata upu malava
O a lava case te tele ma mea uma pena o leo e tiol ma le whainga o suenga, whainga o molianga, ave i le court le whaila, tilo pe whitau i mau ia wa maua pe whitau le mafa o le mau, ina ia wha mao nia pe ia le sotu la fono. Pele ai fo. Ma lo fa ting manino le manto le vai le mai ava o le fato a ele mai a so e lua talo na amtania le tanto mata puleni. Ya e pe mai tau antu foi le le ye pe na tau fe sopo a ia mo meo pulenga foi le le winga o la talo. Ya a fai o le tofi o le minister ma le minister lango a o le tau foi mai tonu i. O lono winga ana fa pe yo e atu la le fiong le komisino le tanga luengo le leo. Fa mata le ono la vela foi la ia i le tūla fono ona o le avantu fu o whaila nei ia le whamel tūla fono i le mwhain whi avea. Ia, e ono lau la vea. Awa o se suenga leo e tau na man pui e lalo na ta inga. O le alava le tūlanga e iei mata upu. Ia tatia pe i le mtanga luenga o leo. Afa pe iei e iei so tatou whaaseafo i le olo iei ala o mea e anga i atu iei. Afa i o le tatou te manatu tai peila al fautuanga le na ave iei e le fionga i le komisina. Ia e mawhai ona whai se private prosecution pe afa pe e tu te manatu anea. E toi sa ili sa isi tūl mta upule nei le wha mauninga mau ia aole. So suenga ia leo mala mātou. Maala na mātou uia e tu sai o whainga suenga i tono mtanga ruenga o leo. O leo fo i maili tali. Male sa ilinga. Ia ele wha maunia ma o mauni. O mau na whau. Na whawhau ia ma ele moni e pepelu. Lele, ia, tātou tālia lupe o maunu wai o le whapea fwoi lele lima vai aso leo te mai tau atu fwoi lele ia tātou li poti ia matala fwoi o lo tustusia i lunga o penga te whai langi lilo mai au fitus fulmon tupo moli mau ala matanga aluenga o leo. Ia, o lono winga e whesilingia fwoi la ila tau i o lo whaatatau iei mata upu nei tono o le whaamsidonga lava lea. E le ala e tasi ali Fofogamua. A whape evidence i tono o le whaamasinonga. E umo na whaila o mau ia na whaatali la ia whesilingia o e lo ia i tuelua ia o whatula i mai. E whesilingia mai ilo mai. O le alfa maoni o lau whaamatalanga lea. Ia e su e fo i la tau ia la tau awala. Ia e anga i mai e tu i whesili tangata lea na la tu malimak. Ia o le tūlanga lava na e le se taimi na titi melna leo te whapea, leo te mawhawhau ai i le umi o le taimi. Ia ai ona o le tele o moli mau. Lima e awa yaso lea e tu mai o le keis lea. Ia o tala whiaunga wa e le lai titi le taimi e whaienga luenga lea Fofogamua i whamasinonga. Lele, malo whaptai. O e tau mantua i se keis whapea na tupu mo tono le tātou o tono i lau ngā luenga whai pea lilo mai. E tele cases ai ese o lato I mea umalava. Ai Paulo o se case o Elford Komisina. This is the first time o fai ese me whapea I suenga mtanga renga o leo. O te whatula I mai ese I tu o la lato fo I mau e tam fai whamau ni au leo mai ia le ia suenga mtanga renga o leo. So o le first case lava le ilo uilo e o tupu ese mea whapea. Ia ai o le tele pe ona tā ua le fionga le komisina ni. Ia o pe se la unga fo le fionga le komisina le whainga na mol maua nei lana tali. I le afianga o tātou atunuu, I le afianga o mtanga luenga o leo, ma le tūlanga I le ngā luenga o lea e whaia e whaatuatuaina o I le malua papa o tātou atunuu I mata upo e soli e tūla fono I tangata. O leo e a ngai mai. E tātou te whaatuatuaina. Ia e pei o tūlanga tā wana na mai ne komisina. O lona le nā whanonoanga I le mata upule nei. Ona ole ave sea o le whaatuatuanga o tangata I le matanga luenga o leo. Ai leo ni mea moni lea lai ona mafuona ave sea. Lana tala o mau whawhau ma e pipelo I le sa. Lele, malo, whautaia lilo mai awa mo le ponti marino le rewhaingo le Aoauli ia maratua o lefa to a lua o lele a to lele. Ia tātou aso tanu o na whanga solo le tātou whaamsidonga. E pi e fōlinga mai la lilo mai awa. E ka ke mafuka kuangi se ia uma lima vai aso lea I le asonga fuele as for reile o sao lea.
Ia, o le mea sa ona, ele lei au na tātou maua nai whamatalanga peititi, ale taimi tātou te awai e te tono le whamasinonga, ia maua mau, ina ia maua tūlanga whailele, mai se whai unga le whamasinonga, ala e talia le lei le tātou atunu. E moni me whamao ni o asa umalawa le sa whaafonga ai I ripoti, o le maulea o lo lato wā mā I le mata upu, o le maulea sa tu I whesiri fo, e le tātou te le ripoti fo I na o le moli mau, e tauan tātou ripoti o wai mana ia fo I ani, mai mau pen whafonga I pen whapeo se, tūlanga whailele me whain whasala lau tātou whamasinong, e se I whafonga I tātou atunu tūlanga whailele tu mai fo I whesiri ali. Ale Defense Council. Ia o le mana ia le na e foi lele au mai. Ia ai o la foi wata mautali foi le fionga le komsina ia. E foi fasili wata wa au mai le e sunga le li loya palangi le. E fai a fai le mana o komsina e tau e tali sawa. O te le mwhaiona au tali atu le mta upulea. Ono o iai la tau ele o una e fai le suenga. Oa una whaatonua le suenga I whaia. Ele oa ufo ina mōli atangata. Ai mōlia I la tau sa o e whaia suenga. Ona lawa mautinua. Lava mau ma tūlanga umana la tau suenga. E te tau ai ona mōlia I la tau ia. E la tūlanga le leila. E le lei ona tātou whenga I pēia so. Ina ia mwhai ona maua sila fia le tātou atunu. O se mata upu whatever on tātou whaatatali ai e mese whaisa tātou atunu. E moni fo I le saunanga le fionga komisina I le so le whamasinonga. Wa tele ai le bevesi, I le tele o le mata upu lava le nei. Ia ai o leo whato a mata ona tātou mata atu ma whaalongolongo I loilonga le whamasinonga ia tārusia ia. Ia wholau pēa I langi le lei le nei fo I 5 vai asu. Ina ia maua ia se tūlanga le lei fo I lele o le whaai unga au mai le whamasinonga. Ia moi tu whamasinonga umai lua. Malo whau taia lilo ia atonu ta ilo i po I ni si mata uta wolo whanga solo fo I le whamasinonga I le niva iaso. Ia manisi o mata upu o lo tūlai mai tono le tātu. O tono walea mua manino le mantole vai. I le whaanta ape ai I le tai au na le la o le pāle bene o Samoa. Tā lia se whina ngalo. Ia tailo ia lelo mai afa pe umalava whasa mea nei tewa se ele o le afia finei le ma lele mai ele au malo le malo. I le aloa ia leo le whaata pe ina o le pāle bene o Samoa. Ia, o elo foi ia le mangu foi lele I mai a kako kai mi uma. E mawaisi tātou whamatalanga ai le I wha le confirming an mai. E o te ilo se taulanga whapena o le ai o lea ua mai alongo ina foi le fionga tamai tai pāle mia e maua tala o lo whapena ia le fionga lea malo le malo ina ia mawhai ona whailo e tātou atunu o tūlanga lea. O lea lava le tūlanga wai e tātou atunu a Fofogamua. Ia. O le tātou whaatatali lea tua malo na whinangalo I mea umalava. E peia ona uwhatu tatanoanga fo I lea so mōmua. E le whaia lea tua se mea mo se mea leanga mo I tātou. Mali elo. E whai lava ona o se mea lelei. Whai lava ona o se mea lelei. We think positive I mea umalava ina ia manuia lo tātou atunu. Ai o avea foi le mātou whaatasi tai o le ko I ma le fionga le likomsina. O mawhai ona maa inisi o tātou mta upo sa singi ai. Whalau lawe len tula I mai tuana I mātou. E o leu whamao nia me le fionga le komsina to o lua I la ua maali liu ma waili soifua. O lo masalomia o le sawa o le taavale ia na mafuai le whalau lawe. Ia e to o lua foi la o lo ti ngā ina I le whale mai mo to o tua I le taimi le nei. Ia ai o le tūlanga le nā lewa ia I to o lua ua mau lo la soifua o na o le whalau lawe le tuana I mātou. E o sile tu lava lilo mai ava ula whawo e sao. La sau sila le sao o ka vale ngā wai ngai Samoa le nei vai tau. Ia pēr fua koe le mako wai kai mi ngai mo ia sao a ele inko ngā whalawalawe mantu ia wa pene. Ua mau whano I so I fuole manu le tu. E moni. A whai o lea sao e whapopolola ia I maselele po se lele maluanga po le aisa po le onga. Ia ua overloa la. Ai I lau baba ai o te whamao ni al tala komsina. So le o ai po I nei. E o ai awala I tua. Nai tama I awala. Mantua o tua I nuula I tua tele na whioa I a tangata le po. E le peo o tai nei. E mo I a tai nei I le taulanga se asa e wa ai ni kakafo I e wai.
a o kua pe e vai si le si pikongu ueva mai le si pikongu ai e whalongo mai tua le whali oi so le pe le whai kuunga le motorway o ko so le leo ale au ta vale o le ati tilo foi whala lave le na tupu i tua na i matu la sa sila fia mai la ia ngao e ka vale le makua la vele anga o ina e te loa i sa o le winga na le whaafsiri ia wot sao i nei New Zealand Australia se lau se fulu kilomita li tu lampe a o wot sao ia whailo la milinga ma leo ia wental no lo se lau tolu fulu se lau fans fulu se lau lima fulu lua se lau kilomita le sao o ka ko a wala inga e whai o le waa piapi ia e kere ka ko paku a o le lave veo tawa le sole e pe o ngai pu engia ka kifanga e leo i si mafua anga o lo soani i le tūlanga fo i le tau puala au whaasaina po le o nā po le ala wali le mai awa i sousi le fia. O le tele ale na mata upu. Awa o le mele iai pe ia na uta ua. Nga o nā ia whapea wanga o ia malalangi le alwe le awala lea. Ia le mafu hai o le tawala upasese ma le piki apu le whalawlawe lea. Le na tupu mai tona i matu. A e la le mea na uti tilo mai. Tunang foi le le ave i lunga tātou tangata o nei tangata ia manua. Mali. Whalawlawe. Ia, wa fiu foi ka ko fa ia ku ka ka le me fa ngalo le kupu mal fa la ve alwa ku ngi ya ki le live fa alu lo lunga ai le ke ka le ka oku ia ole tu langa foi le o ia la po atam fa inga ai ole tu langa foi le tata wa lo fa ola ia ile le a inga ola foi e ka fa ko fa alo lo ngi respect ila to lo ta otomai a le la fa alu tu lunga ola to wata ni mea a faile ke fia manga e faila u live kai pela o makome e fai ale po le mai le ka vale le la vea i lungo tua mai o le investigation na leo wai au mai e leo fatanga ia te oil scene ele fa peke mo e ko le a ko la ko e ku mala me po a kai kongol scene ole e faile investigation na leo le ai ia ai pe o tulanga na leo fa manino mai le fionga komsino te le mawati se stala pe fa ito e watu ile so e fio atu le tato mta upu. Ai o lesi li poti na ia fa iloa mai o le tūlanga whailele na maua ele awali ia to o lua ia na maua o fa tau whala au whasaina i taid whali. O la stona. Tole, ta violai. Ele i ta USS. Ai o cameras wa ia wa whaile wa ia anu fuanga i te taulanga wa ia tato CCTV cameras. Ia lea la na maua iloa i CCTV nga leu. Mani. Ia le ia wali ia o la nga yo inga la faila maka uma mai wa fo ye lunga le control board ia TV ia e monitor fo ye leo a titilo uma mana ia le so so tele montato tunu ia o le la na mawai marijuana mawai aisa mawai aisa mawai paipa ula marijuana le aisa tolus full lo sanga le ali i mai le awa am sali moa a le isi e luas futasi tau sanga mai la uli i mangiangi o le asoiva le masina fou le whapetu la i le whamasinonga tali o la morianga pe ioi pe le ai. I se fo ili toi ngā songa nā wa ia nisi fo i la tau. O le whaia nā meo sori ngā tū la fo e vai meo le e kaunkaan so i fuanga. Ia i ono le tau sa i linga le sele ni a liro mai av. Ia wanga loe ngawu i ka kome pueaka ngā e o la le au marapo. E mana ia pe anga e whaisisia tina e so e lau se le ni. Au lo whai o le ekta marijuana. E ke fiu whangalau whanga we pa e a. Yo e le se kalanga lo makomko inga ia so yo. E ke fiu wa whanga wa so ye e ki whaalongo kulo sau se si mai ukafa mai ia o walakua ngau ia o male si kuoro maumanga. Tanga tauro ta inga whamai rakala si lo makua lengo whamai. E awale whaia le ka o le poe mo i. Awale whaia. Se e fie wa fa fanga fanga we pa e ama fa au se langa o mea nga mai le vek. Yo e fa pe na la me le fa tu ya. E te fie wa e fie fo ia alo fa pe ia la le ia la ya fa ka wanga me mo merku. E lida il fa la lave. E lida o le ma wa langa o soli tu la fono o lo e fa tino ina. Vai fa la ia la wali ia. Ai o malle malama o la malama le ya le la mingoia I fali no ngoinga le mingoia o kamaya mingoia ku inu maku ka vale mingoia I kamaya ko mingoia mai o mengo fofo ko mingoia le makale le mai o le office o le
Ole tasi le nei o polo ke ti talo fai pe fai ele te fo I mele miliona a. Ia. Pe fai ele o tasi le polo ke ti no mana oi. E fa tau nu o mo le mato tu malo ali fonga mo. Ah. Ia CCTV cameras in mato tu malo. Le wa ia kula. Le fa ka apel al malo no ingala wo kila me pe fai ele o mai la mi. Ya ole tu langa fai le sa mana o ile saunga le mu. Ina ia sefe o tat sefe mai tupulanga talavou awa le mer kupulanga talavou la ikiki ia e faingo fia ngalu ka inga ma fai mai ngai ar kam makua ka le iwa wa kukulu mai o kela ko abele akole le sau ka vale pik ia a makamaka inga ia a matalo ina alunua abele ako luo po fa mai ke non melenga e kukuai alo ko kukuai kule akole ka vale le sau pik Vai ara kula la ka male ka kala lo male ako vai ku yo e se me ko ngore ia sa no la ka male fa mai la sa kiliva so oro ke kiliva vai la o to le aka o le ao e me na ya la yona ona fa ya tu o le tama fa inga e se fe o tata tu pulanga mai le tu e o lo ye nei ile fala o fa saina ia o la vale sa manu mol ne ya A velo leo mo le tala gang fa tai mai le ni tu vai o le tanto ngā luenga fai pea e la wifionga lilo mai ava e le se ngā luenga fai ngofi le tau ma fai lele e tau au mai ia le tele o vaenga me se saundanga I tu tonu o le fa sidonga ia o fa ngā solo ia o le dala vai fa o wina ia e fa tai o le mo mai sina vaenga le a wala vai ia le tampo inga ale pa ia male malo le tanto o tonu ia manino le manto le vai ia e sa o ila usauno mai maue pe ana fa pe ma fa yona tu sa o mai e pe yo tau le manga o le pale me ne le fa sinonga o lo fa nga solo le timiliri ina ia mani noi ma fa ila va le tangata ia la na ia fa tata ia ai e le tu sa o tanto langona mo tanto manatu ia ma alo le tu la fono a fa ia o le fa mai le tu la fono e sa me pu a kai kongu o longo winga fa ka kali sei sa ngo mai le fionga ia li lo ma yava a mo ia so fi ngalo le vai ngole fiafi ia e te tu lo so fu mo man tu ola ile so anta o to sila fa ia I lo mo no ai le tu onu ia wala vole lo pu ili o le tanto o tu pe ke fia pe ke le fia I mata upua awinatu fa mele kana lisko ingol banko wa leva nga malanga Chicago ele se Fox nga mako o le Fox nga oi a ele fia ia lo fa fonga yo le fa sidonga I Samoa nga saule au mai sa mau saule au mai sauli poti ai ava pe o nganga o lo fa fonga ma e ava mai va I ka miki nga wa ku wa ku po wa vela se me ai ia e anga tonu a manu ai I le fisili a fa yo lele ele o mala mala lele ia e a ngofi e lava pe a fisili mai ai fa tai tele a fonga mua fa tai fo il tata o tunu le lava pale le nei fo itu la le aso ai mai sei fo o fi au matiu te o fi anga ia ia ele nga tai lea o le tapu fo I fai va so tata o tunu ia le fo wa ia fo le swing al tata o pale mene mal tata o tunu ia ai mai so tata o fanga so longon ta pule nei ia e anga le ia le atua ia tata o pe a mana la tata o talo a mana la tata o le atu le aso ai o se tulanga le o tata o ngalwenga mai samo nei fo I vaenga o le aso lua manatu o le tata o toe feiloa I fo I tae au sina talatu mai fa masinonga ia pe atu sai ma le finangaro le atu e moli atu lo to saifua ia mama ua mafonga mua ia tatu to tala no ai le tae au ai mo nei taimi ma tele le fiafi manuia ngalwenga fa wa fonga mua ma le fo ia tu ia to fa saifua so I forma ia manuia le vionga ia le mai ava mai vai le sui o le tanto mala leo o lo fa pe leo na awi antu I tau le banga o le fa sidonga o lo fa pe leo na fa nga solo mo le lima viaso I to tonu o le tanto o tro Tasi mala fa minuto te aile afo le tolu fa tala fantu ma tu am fana wa nga le wanga yantu I inga I o di sifo na tonu wantu Maunta malawa I le mai ai o a onga le fana ma le mana vai fo o nga wenga I le ne ya so lua Radio Samoa Tasi mai batolu amo Radio Samoa Tasi mai batolu
Samoa. Ma tau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Ma tau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Baby, nobody! Hey, hey! Yeah, TT the artist. Club Queen. DJ. All the ladies, all the ladies, all the ladies. All the ladies, all the ladies, all the ladies. Drop, drop. Work it, girl, work it, girl. All the ladies, all the ladies, all the ladies. All the ladies, all the ladies, all the ladies. Drop, drop. Work it, girl, work it, girl. Alau sufanunga ole ni asufa amakanga ese ole ako malilo se ibai kuso ale banga pala fafalau mapopoki mungala ala fa au ke niki le fino laula ana ngale ongo mo popo wanga fafai yai singa matsenga i pobi makua amanga kua asasi ko kongyo lau sala kala akatala chose mo iya kama solid this is my life ngo fo ile ma umanga ko anga ingalue mo mama and papa ese ale ofisa ese fo ima umanga pe iya vai on time kama singilau besilipi kasi fanga sole resi ko si aki uma pulu ole fanga drop ai au parse I ko marau kama winana ole olanga ese uma lava tangata ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile ma umanga Unga idefa ariangana ufikara esea ule manga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima ya madele pala emu madepe asa asalela oso ikele maso le yanga de pasole kama eva mai kuile oso eka wile le maso ope e akale fama ifika ikinga ofisa asa kama ipe wala ase yo fama kala le winga ole nge kala kukusa ole ofisa ma ile manga au onga filiva ama wa fa bangu yanga e ngakalo pima uma ai ula pele ko anga ole olanga ese una lava tangata ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile ma umanga unga idefa ariangala ufikara esea ule manga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama Isape faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koe fa longo mai kama e ako mai papunga ma fa fanga ugo silifa afe ange ule manga wa eke ingo eke ile pala eke po ia e choile olanga ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile ma umanga salua ole umufa akali le malanga lava makuweka maise au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi papaka magipa lolo wangu moe vai ai kamaka ngumu ile sami sole mala para oka mai Samoa mangu ile malanga ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile ma umanga unga idefa ariangala ufikara esea ule manga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama Vivianga o le rivaingo le Aoauli le tu waingo a onga e ala ganto fu ile ole mana vai fo o ngarwen. Ja, male, ma fu ino so kuka o le ni fia fio le so afo. O le aso. Aso lua le aso lusu mal fitu de la masina. O me luafe lo lima. O disi ne o tanto fa linga le tonu mai lo official radio Samoa.
Wala vai alo no fosi la fia e fai mai ia fuanga ia mau fika fo o le nei vai aso. Mo antu ia le tanto fa toa mai le casa beds and appliances. From Johnny La Casa Beds and Appliances, a lot of solo 1604 fabric, or the 4 total 104 singles elua. Maile even tala il vayaso. Olo ye fo le moenga queen size maile fitu tala il vayaso. Ole iPhone 13 se fulu lima tala il vayaso, male smart TV. Lima inisi lona la tele ile na, ole se fulu lima tala ile vayaso. A few on the law ile fa fitu fa Great South Roadie dai Otahuhu. Po le tolo fitu iva Great North Roadie Henderson. Walau ye ile ovalu se lau lua lima fa valu. Ovalu se lau lua lima fa valu o mile lua mo Otahuhu. E po le tasi mo Henderson. Pa ilo ye dai fa fonga le radio Samoa le fa se longa e maua tuai. E so me alo fana mai le sunga ya Prince Male Totua. E malango nangana ale Casa Beds and Appliances wala vai le afo. Kela ngayan tole tro uma vai fo ya lan to fa to lo fa nga solo il dei vai tau ole tau sanga. Ma le tanto fa silsilanga muli le tau mai il dei fo I vai nga ole Aoauli. Wala vle long puili o lo to pa ia ma lo o to mamalu. Ole fa silsilanga e fa penei ia lona faitowina fa silsilanga taua mo ala mutama fa nau le afianga o vau tupua I fale a lupo. Ole o toilanga I le fausia o se malmalu malu le fo le kale sia fa potopotonga kirisiano Samoa le fa kasai vau tupua I fale a lupo ona o telele afianga o le malmalu o lo ia nei ona o le puipuinga o le saunga le mu e fa silsilanga tuai le ava ma le fa alualo Ile pa ia male mabalu. O ala matama whanau uma a vau tupua I fale a lupo. O le anto I whaia tanto fono I le aso tona I nei aso tolu sfulu malatasio me. Lua whenua lima I le tanto no le sefulu lua I le Aoauli. E whaia le I le do whanga masani o le lua sefulu West Hall Street I West Coast I Glen Eden. E le whaatonoina I le matapia le manai e sofi na ngalo whainu le lei o le ansa su e lau wha malama ma e tepa taulai I fale a lupo ai e te lei to ai taunuk mai I ni usila nei o lupu masani le tunu o le lei le to e sea nu po topoto tala au mai ia ma au mai lau la fonga ma tanto whilo iai I le aso ua anto whaina I le alofo le tua taima sengia le rei wha silanga taua e le wha tamai ia pasta la mostele po mai anto ai male taite fono ia se tafa o tine mo risi fa mtalanga fa so te yane ia le failo tusi o le mafutanga le alo mtama fa nau avau tupua I fale a lupo I le olu atasi olu ono iva lua ono olu atasi olu ono iva lua ono fa fitain o di se dau tanto fa linga lau tau mai le divaingo le Aoauli o le aso lua le nei ia awala vele longa puili o lo topa ia ma lo o to man I mea lo tutupu mea le an tutupu manisi o vaenga e ono tula I mai I se aso o iluma. Malo soy fua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. After my teenage son learned to drive, it took him longer to learn the quickest way to get where he wanted to go. He often ended up turning a 10-minute drive into a 20-minute journey. So taking the long way home cost him a lot of wasted time and fuel. Yet often in life, we also take the long and winding road to get where we want to be. Life's short, yet we take so long to learn how to live it well. Experience may be a good teacher, but it charges us a high price for the lessons we learn. Each day we face possibilities to make wrong turns or to simply go around in circles with our daily routine, never actually making progress. We live and learn, but some of us just live. So we die never having learned to really live the right and satisfying way. We take many twists and turns trying to find our way through this life of good and bad, right and wrong. We face a lot of choices, including false starts, detours, even dead ends. But no one ever got lost on a straight road.
It's actually pretty easy to find the right road in life. For one thing, if the truth is standing in your way, you know you're headed in the wrong direction. Kind of like going the wrong way on a one-way street. The person who turns around the soonest is the smartest. There's nothing smart about being too proud to admit we've made a mistake. It makes no sense to ask 2 + 2 to equal 5. Just like it makes no sense to ask God to change the facts of right and wrong, just so I can live my way. And what if God said it was okay for me to do the wrong thing I want to do? Then how would I feel if God let someone else do that wrong thing to me or to someone in my family? He shows us his right ways for our happiness and safety. Jesus said, I'm the way to true life. Follow me and I'll lead you where you want to go. I know this land called life. I made it. Trust me. So why not ask Jesus to forgive you for living your wrong way and to take control of your heart every day so you can stop taking wrong turns and dead-end streets? He's the only one who can lead you off the long and winding road to the straight and only way home, where your secure and satisfying life is waiting for you. Just think a minute.
Fofogamua le hallelujah worship team le divine le fiafi tolungan tuaile pologalamina ole think a minute ina uto se fuluma le tasi viruto na tale au le tula e fa ia ma tu tale tula fa udantu tantu tala mai entro ole pasifika male la no langi o to pena mai ai e fulu tua ia miriama la la toa pomari mai ala ona so tuaile male tutua ala fionga ia le anto severe e polo fionga ia pista male polo kalambe o ganga I fo faiva o le so kuka ngi vien violen so lua o le woto vai tu fo le man io le la va o le moi oi o le sa vali vali ma pesale nei u fatto mo ai u ai vai o e via mo da fai la ia la mai pe I say yo pa a pia a tu ilea u o tali toni la pa ma ho wa me no e ma wo mo ni o te yo e o te a me le foi le o ti a pa yo e pia but the smile io da ma left to Lima o night to my Samoa my New Zealand. Fatina ese serava delle oina e una motanata a baila e pia mala malapa e si li ai bea tu mai oleana o tantoni la fama o me o ma uomo te io o te amen foi le oggi a baila e pia but the smile io Samoa left to Lima, Samoa, my New Zealand. Samoa, my New Zealand. Radio Samoa, tasilima ivotolu amo. Radio Samoa, tasilima ivotolu amo. Vi fianga mai le fitu lima I le divine o le fia fida ua toi fitu ma le familuto na ntale o le tu lai fa va te tele Samoa mo le fa wa ina fo le tu ma le undanga fa wa le radio Samoa tasilima iva tolu amo I le ria solua le solus le fitu le rima sino me lua afe lo lima afe wa yisingana o le tauta mali I lau fa fonga ma la wa mai ta ya e ala te mi sasi el tautai ya e pe ona ile tanto buanga ngana le da te antu le tuolo to soi fu ma la bantu wala ya tantu to filo I foi e lunga pe mo ngana ngol e ila so anta ya ba tantu wolia I lona lofa malona ngale e le musu mai na itama I le poti fa mai o se temio le fia finei ya ile anga I antu le po na nei o la fa pele o mo mai ai ya le malelenga foi mai le ama mano le tantu malo I Samoa e le tulanga e pe o le ile alo ai o le Fanta peina leo le pale bene o Samoa ai sauni I lana whainga pa lota wha tope ya I se aso o mua e leo mauti nopo le atonu le aso ya ona olo ese mai tau tu la fono I lua tu la fono whainga pa lota whain mai tolu masina mai le aso e whanta ape e le pale bene ya o le wha mai ngau le 5 lua pasingi
ia o le lona pa loka la wa ia o i tumalo te le pe ona ia vai maunga ma fale anta ia e tolu 10% lesi lawa mai ia na o le 5% lesi tumalo ia lo knowinga e ono siliantu mai le tolu masina ia le umi e whaatalitali ai ia le taimi o le isi whainga palot ai se kako whakarkat po le anse ma le lenga le malo le malo i le fiafinei po le poha nani ia o kako waranga ia po le kalame o le nganga i whawhaiva ma le fionga ia le antaua severe ba mai a tātou tala mai atu moto le Pasifika ma langi i le fiafinei whilo iai i le aso antau i le alo fo le tua ma le tua u fuala au ma whai mafua lo suka ma nau koko maualunga ia mafua koe ma nau kupe po i iska kupe Tolo i matautu ma le penisula mai molino le taitu pito i apia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai i le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Nofo i mama pei le si tau langa o Samoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai langa o nangalo le tape mali o mai singano o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se i esu solo